tijaji tinharhu leti hlelaku xiboho se ku ve na tijaji tinharhu ivi timbirhi ti fika ti ku ri yes a hi pfumeleni president ra mahlweni ma rejiwa within a limited period. Khalanga Phedi Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musunguluku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Senka mina tsintsene kubilawara ya khumemberi nhlekana Afrika Dzonga nhlekana mingiselo mina kuhlekanisa kwala ngisela xitirisha xiriko ngaba khona ngiselo la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo kumbe weni kuma audio streaming ya Munghana Lonene FM makomba ndlela mina vito ra mina ni Khalanga Phedi Mathebula ni n'wana ri smart wa Jima xitlanga maxingiritano wa xicacana makunela wa ndandadzi hakwamukela mingiselo me kwala ngisela xitirisha xiriko ngaba khona ngiselo la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na wekuma audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za kuna ma Afrika Dzonga kolori lava vanga le Nepal banga khumbeka ka mikhukhula liya nako kufika sweswana switiveki ku vale kwi kambe hambi swiritani veri ku tlula kolomo ka madzana ntsevu ya vanhu ya vikiwa ku va hunde emisaveni hi ndlela yeleyo va ri maAfrika Dzonga va hlayeriwa ku fika kolomo ka maAfrika Dzonga ya ntsevu lawa ya khumbekaka ka mikhukhula leyiwa hi le ku ta swi vona ku Afrika Dzonga i tikurikulu ku fika kwihi hi ndlela leyo ku tlula 195 wa vanhu se va tiyisisiwile ku va hunde emisaveni kambe ku tlula 100 wa vanhu a swi tiveki ku va kwihi hi ndlela yaleyo ku rhumeriwa na masocha ku va ya pfuna ka timhaka toleto kasi ka yin'wana mhaka mingiselo Munghana Lonene FM leyi lavaka ku va hi languta eka nhlekani lowu hi ta va hi kha hi bula na Kgoshi Mokoena murhangeri wa tihosi kumbe ka yindlu ya vuhosi ya Congress of Traditional Leaders of South Africa Contralesa hi ta va hi kha hi bula na vona laha hi langute ngopfu ka timhaka leti ti khumbaka nhlawulo ku ri van'wa tipolitiki na tihosi mi nga pfuki mi endle xihoxo xa ku va mi pfalela mavandla yan'wana ya tipolitiki ka tindhawu tin'wana mi ku laha a ku yiwi laha hi le ka hosi Khalanga Phedi Mathebula n'wina va mavandla man'wana a mi ngheni mi nga pfuki mi endle sweswo ve ri pfumelani ku va kota se hi ta va kha hi bula na vona Kgoshi hi twa ku va fike njhani ka xiboho xolexo hi ndlela yoleyo se eAfrika wa vulavula nhlekani lowu mingiselo Munghana Lonene FM ku rhamba leswaku hoxa xandla ka 0860002543 kasi yin'wana leyi na va ku bula na vamhani ka n'hweti ya vona ya vamhani ya vaxisati ka n'hweti ya vona leya hi langutaku wansati kumbe wa xisati wun'wana na wun'wana ku nga ri wansati kambe hi langutaku wa xisati wun'wana na wun'wana hi laha hi ngeri hi lava ku languta ngopfu ka timhaka ta mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona loko va nga tirhi va hlangana na mintlhontlho yo tala leyi fambelanaka na timhaka ta swa timali leyi fambelanaka na timhaka ta swa miehleketo hambi ku biwa hambi ku dlawa vo makako i mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona vamhani loko va nga tirhi na loko va tirha va ta va hlangana na mintlhontlho yaleyo loko a ta fanele a suka ka xitulu lexi xin'wana van'wana va pfa va ku hayi kumbe xana swi ta lava
a swi ta lava hi ku ma va mhaka ku va xanisiwa se hi la ku ta twa ku kahlekahle n'wina va xisati mi vona ongeti mi ta huma njhani ka xiyimo lexi hi ku ma tirha swa fana a mi tirhi swa fana kahlekahle mi fanele mi ndla yini ku mi kota ku tihanyela ku fana na hina va xinuna ke se ni ta kombela ku ni bula na n'we ntsena hi hafu ku bila awara yan'we nhlekani lowu ta kombela ku bila na n'we ntsena va xisati hi hafu ku bila awara yan'we nhlekani walowu ni lava ku ta twa ku mi ri yini n'we ka mhaka yo yeleyo leswi nga tsakela ku twa n'we kumbe angula mi ku yini ka mhaka yo yeleyo sweswo hinkwaswo mingisero me i swa laya ka hafu ku bila awara yan'we kambe leti n'we mi nga na tona timhaka hayi tana na tona sweswi hi mi twa ku mi ri yini 0860 0025543 nongonoko i afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ungayelelesi eka Afrika wa vulavula Pete mina mathekisi na vatwa ivilani va tisisi because loko mo langusa kahle bona va mati especially ni nga mi byela hi Gauteng mathekisi ma le Gauteng hinkwako ka na mbutpete i swigirigiri a ma na tidiski baswita loko ve a mi tshembi ni nga ku siku rin'wana ri le thembisa ni mi xutela etaxi yin'we ivi ni mi rhumela ni ku kombisa ku khandziyiwa swigirigiri leyi va ri ti-MEC a ti va tekeli enhlokweni na vona va tekeli vakhandziyi mahlweni loko mo langusa taxi leswi especially Alexander Thembisa i swigirigiri butpete a swi na diski a swi na diski i swigirigiri swo leswiya swa vona mara vona va lava ku ta tekeriwa serious na vona va yi tekela enhlokweni eze vakhandziyi a va rhangi va lunghisa titaxi ta vona swigirigiri i yini mara hi loko ku teke swigirigiri i xilo xa ku kala permit ku fana leswi a hi swi endla khale hi khandziyile a ku ri xigirigiri mhaka ku a xi nga ri na permit a xi nga theli Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko i Afrika wa vulavula hi ku tisela thwi kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku kandziya ku yini 0860 0025543 nongonoko i Afrika wa vulavula wo sungula mingisero lo nhlekani ko minjani khalanga papa mina hi pfukile ngabo hi pfukile mama okay ana kulala ishinyana leya yumela kule ka madzanga ishu ya Fidel Adams Brian Mokgotsi na van'wanyana se so leswiya Mkhwanazi a zama ku swi hlamusela va ku Mkhwanazi wa hemba i la ku ta ba khupu ni tuluka loko Fidel Adams i khupu leswiya Mkhwanazi a nga swi endla a nga ri nawini swo swa swi endle police commission namuntlha hi loko na Brian Mokgotsi i la ku bala ka ejele ene xa vumbirhi hala i lava bail se i nga swi tivi swa ku loko ni yi languta kahle ku ri a yi kuma kwini na yunifomo liya a la ku ta baleka hi yona ku ri vanhu lava va makhotso va nakisana ku laha swi ta njhani ku va tikuma va a nyika xigevenga lexi a karhi a swi vona ku ri munhu yoloye implicate ngopfu because loko u languta la ka madzanga a ku na laha sala kona miselo Brian Mokgotsi i all over se wa swi vona ku a ku na laha a ya kona because loko va n'wi vutisa ku i yini a ku i te yena agent a na ha twi swo whatever ma yi vona ku ri njhani ntiyiso se so leswiya sweswi a ni langute this loyi man Godfrey Levier a karhi a hlamusela ku ri hey xiphorisa xi onheke kusuka hi 2009 ti-politicians se va interfere emhaka ya xiphorisa that's why mo we xiphoriseni ku ri na swigevenga va hoxa swigevenga and everything xi vhe xi nyaka phala xiphorisa xa ku nga vi na nchumu wa swi vona ku endleka yini hi 2009 i cini xa nkoka lexi nga endleka la tikweni lexi xi nga endla ku vanhu va nga chavi ku vula ku hi nga va hi ri ka xiyimo lexi i administration leya 2009 yi te ku nghena kwala because loko va mi langutele yi fike yi dlaya the Hawks yi dlaya the Scorpions va ku Scorpions xi against vanhu va ANC and kasi vo va la kota ku ri va kota ku va destabilize xiphorisa ku xi nga ku tirha ntirho wa xona because the Hawks loko mi langutile a yi khoma ka yi nga hlawuli loko mo languta yi khoma va jekisilevi tihenyaka and everything ma yi twisa ku ri njhani se hi laha swi nga ka swona ka kona se that's why ni vula minkarhi ya ku tala loko ku na kun'wana na khalanga kuma ku ri i nga yimi na hina loko vula ku ri the ruling party yi nga vanga swilo leswi hinkwaswo because xiphorisa a long a xi ri kahle a xi nga ri na problem because sweswi loko kambe mi nga vuli mi ku xiphorisa all along a xi ri kahle the ruling party yi nga vanga leswi kuve na nkama walowo a xi ri kahle the ruling party was the ruling party
Oh, and it's a one party. It was a one-party state by the time because National Party, I governor one. Hi swona vula ku swona ni nge hi nkarhi wa phela n'wina va ku swi vulaka swesimuku vuphorisa byi ngheneleriwi hi lembe ra ku ya hi liviya hi 2009 hi swo hin'we vulaka swona kambe loko mi hlaya 2008 ku tlhelela ndzhaku a ku ri yona the ruling party hikokwalaho ka yini mi ta ku hi yo yi nga cinca swilo leswi ku ya yakho administration yabo loko administration leyi a yi ralo a yi talent hi yo mhaka ni kha ni mi vutisa ku ku lo endleka yini hi 2009 leswi swi nga endla ku swilo hinkwaswo swi sungula ku cinca the ruling party va tshama va ya ka drawing board va ku a yi koti ku hi endla timhaka ta yi humelela loko this unit leyi nga yi foma leya discussion yi le ku yi honeleni so the best thing when we come to the next administration a yi destroyeni ku hi ta kota ku endla swilo swo hi tshamiseka hi nga vi na problem ni mi twi 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo Yikulu yivuyile i Big Red Sale. Big Red Sale ya ka OK Furniture yivuyile naswona yi kule ku tlula ekusunguleni ku ma 20 kg ya twin tub washing machine ya ka Hisense hi 449 ntsena hlayisa 700 yi hlayisele 3000 loko u xava ni Braska Queen Base set ya sili leyintshwa sweswi hi 599 ntsena. Big Red Sale ntsena eka OK Furniture emavhengeleni na le ka internet ku fikela hi 6 September ku na swipimelo. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani emakumembiri timinete ntsena ku bilavura ya kumembiri nakona ku Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleli mingiseri loyi nhlekani enhlekani khalanga na vaxumi aye papa hi khensile xikongomelo a hi ndhuma mina la ku sungula mbulavulo wa mina namuntlha hi ku khota marito ya nena leyi mi nga yi xixima tatana MG Ntlemo ka rin'wana ra risimu ra vona va ku a yi ku tiko leri a ri na mali a hi wona ntiyiso vo ka va nga swi lavi varhangeri ku humesa mali va pfuna tiko ni twa marito lama va nga ma yimbelela ma ri na ntikelo ngopfu ni la ku kombisa kantsongo na ku khensa hi mhaka loko hi ta ka ndzawulo ya makhotso ku na ntwanano lowu nga sayiniwa lowu nga endliwaka matiko lama nga le ka SADC ku va tlherisela vakhotsiwa van'wani ematikweni ya vona hi ku ya hi sweswi languta leswaku ku na about 80,000 wa vakhotsiwa lava va nga kona leswi swi durhelaku va le matikweni ya le handle leswi durhelaku mfumo 14 million hi siku mali leyi ya ku kwala ya ku ma 5.4 billion wa tirhandi mali leyi tele ngopfu khalanga so ni twa onge goza leri ri nga va ri pfuna onge loko ko va ku ri na varhangeri lava nga tiyimisela ku va tirhela tiko ku va cinca swilo ku fana na mfumo lowu wa GNU ni twa nga ku le ku tirheni hi ku va veke varhangeri va ku hambanahambana kusuka ka ti-political party tin'wana ni ku cinca ku tikomba ku ri kona onge loko ko va na magoza ya ma nga yisa mahlweni hi tanihi tiko hi nga ka hi nga rili hi mhaka ya ku pfumala titliliniki ku ri na 5.4 billion leyi nga ku tirhisiweni ku va yi phamela no va yi hlayisa vanhu lava va nga riki tiko ra hina lava nga endla vugevenga so ni twa nga ku i goza rin'wana ra kahle ngopfu loko swo tiyisisiwa mfumo yo swi landzelela hi nga tikuma hi ri hlayisa mali yo tala ngopfu hi dume ngopfu mingisero wa mina ku tanihi tiko ha swi kota hi na milawu ya kahle ngopfu leyi nga koka phepha kambe loko swi ta ka ku vona ku milawu yaleyo ya landzeleriwa mi kuma ko a handli swona nchumu lowu hi lavaka ku lulamisa wolowo tanihi tiko mara ni hi vonelo ra mina ni twa ingaku mhaka leyi ya GNU yi le ku pfuneni swinene
hi ku kun'wana ka ku cincacinca loko hi nga ku voneni hi ku vona hikwalaho ka ku a ka ha ri mfumo wun'we a ka ha ri vanhu van'we lava va nga tshama ka cabinet ku na miehleketo ya ku hambanahambana naswona loko ta munhu wa kusuka ka political party yin'wana a rhangela ndzawulo yo karhi u lava ku tikombisa eka vaakatiko leswaku loko ho n'wi vhotela party ya yena a nga va a tirha swinene so loko va ku nga ri na ku pfalelana na ku tshikelelana kusuka le henhla leyi ku nga tirheka kahle ngopfu hi va hi ri tanihi tiko hi vona ku cincacinca ka tindzawulo ta ku hambanahambana ni twa ingaku hi le ku yeni ka xiyimo xa ku va hi va na mfumo lowu nga stable loko ho va hi yisa mahlweni na magoza lama nga ku tekiweni khalani loko mi tsundzuka ku vanhu lava nga jele ekhotsweni a va dya lofo ra 25 rand lofo ra 25 rand se ivi sweswi a va ha ri kumi lofo leri ra 25 rand se va tindlela xinkwa vona vinyi va tena magoza ya kahle leswi nga susaka 25 rand swi vuya ka 8 rand vona ni mali leyi nga seviwa i mali ya ku tala ngopfu swinene so loko magoza lama va kha va ma yisa mahlweni murhangeri wa Freedom Front Plus tanihi ministara va karhi va yisa mahlweni ni vone ku hlaye kun'wana leswaku va xave na mapurasi ya 50 man'wani la va nga ta va kha ku endliwa swakudya ku rimiwa ku ngetelelana ka mapurasi lama ma nga kona so ni twa ingaku magoza man'wani lama loko a hi nga ri ka mfumo lowu wa GNU a ma ta ma nga ri ku endlekeni so ni twa ingaku i vurhangeri bya kahle lebyi ingaku hi ngo va na varhangeri vo hlayanyana va muxaka lowu lava va nga ku tirheni hi ndlela ya ku va vuyerisa tiko khalani ntiyiso ngopfungopfu mina ni langutele ya ku kume n'wina mi kume tenda mi ha bekara ivi miya ku kuma mina ni nga na bekara mi fika mi ku ni ta xava xinkwa xa wena khalanga hi 15 rand lof ivi mina ni ku hayi ku wa xiphiqo ni ta mi xavisela tani bona va teka va ya xavisela correctional services hi 25 rand se swi vula ku va munhu a kume tenda o ti kumela 10 rand hi lofo rin'wana na rin'wana a ka nga ndlangi nchumu a lo tshama khalanga a kha a dya mali a pfuka a etlele so leswi a swi endla hi mhaka ya ku titenda letiwani sweswi hi swi hlayaku hi swi twaku ku a ku lava ku fumisana hi xivona tanihi van'watipolitiki tin'wani ta timali leti ta titenda leti va tikumaku va swi tiva leswaku va ya tlhela va ya doneta ka ti-political party leti ti nga ku rhangeleni so a ku ri tindlela tin'wani ta ku va mali yi tirhisiwa hi ndlela ya vusopfa so loko ku ri na va ti-political party tin'wani ka mfumo swilo leswiwani hi swi vonaka swa titenda ta ku nyikana tanihi ti-comrade ni vona ingaku swi nga ya swi hunguteka loko ku va ku ri na ntshamiseko lowu hi nga va na wona khalanga Let me tell you, cancel this 0860002543 nakona ku Africa wa vula masubo hi sweswo swa ku va ni rhuma mina va ku Mathebula famba hi xavela magaliyoni ya 4 Mathebula ana galiyoni ana nchumu a nga ndi galiyoni ivi mone ya va xavela magaliyoni ya 4 bona ni ku nta mi xavisela rin'we hi 6 million meni yana ya kombela leva mandlaku ni ku ni kombe mi xavisela wona hi 3.5 se no tikumela 2.5 million hi galiyoni rin'we ni kha ni nga ndlangi nchumu ku tsandza yini ku mfumo wu fika ku n'wina mi ndlaku magaliyoni n'wino hi lava magaliyoni ya 4 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani aye minjhani papa aye ina mirini wena hey the problem leyi ngopfu hi nge katsakanyi ngopfu mavito ku swa mavito swi ta hi hlupha a mi swi sungulangi kahle loko mi ku hina mi vula va mani la hina hi nga kwala Afrika-Dzonga mi nga ni katsi mi nga na xiphiqo mina n'we mi nga na xiphiqo tanani na xo hita tolani madala ku na problem ikulukumba ngopfu a ku ri na mukhanselara loyi a nga ka term a nga nikiwa 5 years ivi a tlhela va na term yin'wana yi tlhela yi va 15 sweswi u kombela ku ku voteriwa kota ku hetisa ntirho loko ho languta mavona kusuka a Jerome Mathayeleni
hi relela henhla nga ku hi ya gandanana tithekisi a ta ha koti no famba i misava ntsena yi nga paketeriwa hi lava tigayeloni va endla ti-pavement xiphiqo se mhaka yaleyo ku hava laha hi fe hi asla kona hi ku ka Afrika va vulavula ha swi tiva ku mi ta ringeta ku at least mi kota ku hlotana na vo vanhu lava hi ku vonani sweswi va le contrasteni a na ha swi twisisi xiphiqo xa n'wina i misava xiphiqo xa n'wina i mukhanselara xiphiqo xa n'wina yini i mukhanselara na misava tithekisi a ta ha ri ku fambeni swona ku ya gandana ni kusuka a Jerome Mathayele ti rhelela hi xitarata xa ka Velemu ti vuya hi leswiya na ku ya xikofakofeni la vanhu va fe va kuma service ya mati vo famba ka ku retiwa na loko van'wani va vula va ku a gandana ku na mati ti ya hindza hi kwihi timovha to ya ta ya lunghisa mati ku mapatu ma onhakile ma yi vona ya le khalanga kambe i mhaka leyi n'wina tanihi vaaki mi nga vula kuma ku hina tanihi vaaki ve le gandlanani na xiphiqo lexiwani a hi ta tsaka loko n'wina va masipala wa Collins Chavani a ma ta mi ta hi pfuna ka mapatu lama ma hina a ku fambeki vona va masipala hi hi hlangana na un'wana siku rin'wana sorry ku vula leswi a hi kambe loko mi hlangana na un'wana a hi masipala mi nga ku mi hlangana na un'wana vonani hi hlangane na un'wana loyi a vaka ka driver galleon loyi a fa a khurhana swilo leswiya hi n'wi kombisa ku endota u endla njhani so wa nga rhangi laha a fika patu leri ri le ka national ende ma vona loko ho ri languta kahle kusuka a mathayeleni a Jerome Mathayele ku ya xikofakofeni hala hi le ka ve ri le ntsanani ya national va ri national ma vona loko se hi ya huma straight hi ta hi huma fanele ku na xikontiri xa hafu xi nga fika xi endliwa ve ri leri a hi ri khurheli ngopfu ku leri a ri fiti na pavement ku ra national va tiva ku va masipala wa College Chavani va na timhaka ta ku ve ri patu leri ya ri na xikontiri ivi se ku nghena ku yini ve ri thulamela municipality hi yona yi nga ta ku hetisisa sweswo a hi kombela ku mi hi lunghizela swona khalani nemetweni enkompa a xikofakofeni ivi ncindana nhlawumalo mi tiva xikofakofeni mi nga ri koti cinda a ku lalala 0860002543 tatana Mathe mi tiva yini hi le xikofakofeni ne le Jerome ma pfuna njhani vaaki ve le Jerome a swi fambelani helo na mukhanselara ngova o tizonderiwa hi ku o zondiwa kumbexani khalenyana a ri ka theme yaleya ku ya hi leswi va vulaka swona kambe a swi fambelani na yena leswiwani ku na vanhu va tirhaka ku khulela masipala wa Collins Chavani na swi tiva ku na ti-program ni swi tivi mhaka yini ni swi tivi mhaka ku vhiki leri nga hundza a va ri hala ka yini a va ri ka va nghena purasini va kha va khulela hinkwako lomuya se loko kumbexana hi se fika program kwa hala xikofakofeni va byeleni Mathe ku yi ya rini va kota ku swi tiva ku endleka yini hala xikofakofeni i hafu ku bila awara ya 12 nhlekani lowu mingisero Munghana Lonene FM hi tweni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini mina vito ra mina ni Khalanga Pat Mathebola nongonoko lowu nga wingisela ya Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi hi tshika tele xikofakofeni ni le purasini ra ka Manghena hi languta tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we enhlikani mingiseri Libya a byela khomixini ya madlanga leswaku O'Sullivan a lavi ku tshwetiwa hi milavisiso ya le purasini ra Phalaphala swirho swa vuhlayiseki bya vaaki swi burisana na vaaki va le Reiger Park hi ta twa hi tale Nepal leyi ku nga va na khombo ra mikhukhula a hi tweni mahungu xitalo awara yan'we Afrika wa vulavula enhlikani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mina Hlulwani i ni karhatela sweswo swo delela Hlulwani i ni karhatela sweswi ntsena a ri livhini se na vuya a vuyela sweswi i ni karhatela sweswi Hlulwani kambe
kambe swi tana hi toneni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi leswi ti nga tivisisiwa ya awara yan'we mahungu ya kona ya ta fambisa ku yini laha ka awara yan'we nhlekani lowu na tatana Hlulani Fanuel Magayisa hi ndlela yeleyo leswaku xikontiri xi helela endleleni i swi tiva kahle Hlulani hi ku na hala ka vona xikontiri xi fambise sweswo xi fuwa xi helela kwalaha moyeni a swi tiveki ku hikokwalaho ka yini xi nga ha ri helelangi xi ya le aka xiyimo le nkovini kambe swi ri tano nga kona ku ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makhensa swinene ku mi hi lombe ndleve ku la mi nga yingisela mi ri kona va Congress of Traditional Leaders lava tivekaka tanihi Contralesa va ri va ringanyeta ku n'wina tihosi hambi mo na vuxaka bya njhani na mavandla ya tipolitiki wahi kumbe wahi kambe ke mi nga pfuki mi tinghenelerisile ka ku va mi alela mavandla ya tipolitiki yan'wana ku va ya ta navetisa milorho ya vona ya ku korhokela vaaki eka miganga ya ka n'wina a hi vulavuleni na president wa vona ku nga Kgoshi Mokoena kusuka ka mfumo wa xivongo ka Mathivela lava hi lava ku bula na vona hi bula na vona tani hi murhangeri wa Contralesa Ntukulu inhlekani kokwana se u fikile Ntukulu wa wehe ndi xaweta vayingiseri va mela ni va rhandzaka ngopfu va Munghana Lonene kokwana a khensa swinene tanihi Contralesa mi le ku bumabumeleni swin'wana mayelana na matikhomele ya tihosi hi nkarhi lowu wa nhlawulo mi ri yini hi ri kokwana loko ndi ri Ndabezitha la ndi fumaka koho vanhu lava nga hansi ka vukosi bya ka Mathivela a hi vona hinkwavo va fambaka na mehe la ndi nga koho ka my organization van'wani va ni tinhlangano ta vona ta tipolitiki va ti rhandzaka and so on loko ndi vanhu a va fambe na mina ndi ya ka koho ndi ta swi kota swa ku ndzi ku n'we hinkwenu va tiphati tin'wana laha ka Mathivela ni lavi ku twa nchumu la ni lavi munhu lava ntsena ku ta campaigna ephati ya mehe sweswo a hi swona hi swo hi ri Contralesa hi ngo hi nga swi pfumeleli swi hi kanganyisa hi ri va Ndabezitha a hi pfumeleni tiphati leti nga koho va ta campaigna va le free etindhawini ta hina hambiloko va lava ku ta eka Ndabezitha va ta titivisa kumbe va tivisa candidate ya voho ya la mugangeni ward councillor a hi pfumeleni va Ndabezitha i vana va hinkwavo ka voho loko va ri laya hikwalaho hi ngo hi ri va Ndabezitha hi nga swi endli leswaku hi sivela tiphati tin'wana swa ku ti nga ti endhawini ta hina hileswaku ndi feva ephati yo karhi kokwana kambe swi tshame swi ndleka leswi kumbe i yini xi nga mi susumetisa xisweswo ku hi ku minkarhi yin'wana a hi swi twa swi ndliwa hi mavandla ya tipolitiki mandla yi nga ri ndhawu yo karhi i ya wona swi koho leswi nga fika etindleveni ta hina kokwana swa ku for example eka tiprovince ta ku fana na vo KwaZulu-Natal swa endleka ndi nge vuli mavito ya tiphati teto u koho kun'wana ko va Ndabezitha no phati ya hi leyi a hi lavi munhu la loko n'we mi fika la van'wana va chava ni ku mbala swikipa swa tiphati ta voho kokwana hikwalaho ka ku chava leswaku kambe Ndabezitha wu rhanga hi lavi la kasi sweswo a hi swona kokwana hambiloko ndi ri Ndabezitha ndi vita meeting wa xichava kokwana va tile eka Mathivela hambi munhu o ta ambale xikipa xa phati ya yehe a ri na mhaka na swona a swi lavi mina kokwana na mehe ndi ri Ndabezitha vhela a swi lavi ndi ku ya mehe because hosi Mokoena ndi feva this organization no yelewo i xihundla xa mehe swa ku loko ti yela ka ballot ndi ya votela mani loyi ni mu rhandzaka kambe vanhu a va chuncheki kokwana va va free a ku hambi hi ya eka Ndabezitha hi ku hi lava ku ya campaigna va nga chavi nchumu hi swo swi ta hi nyika xindzhuti hi ri va Ndabezitha swa ku ha pfumela leswaku vana va hina va ni choice ya ku tilangela loyi va rhandzaka yena kokwana hi nga va forced leswaku va lava mani as long as va ri free eka tiko ra hina leri ri nga na freedom kokwana a hi pfumeleni vanhu va hina va ti hlawulela loyi va rhandzaka yena kokwana tolo loko ni nga hoxisi tolo a mi ri na nhlengeletano na va IEC kumbe va khomixini ya timhaka ta nhlawulo swin'wana swa leswi va vulavulaka na n'wina ha swona tanihi tihosi va ri yini kokwana va swi vonile swa ku ti-survey ni statistic ta komba leswaku vanhu a va ha na ku tshemba eka van'watipolitiki tshembo ra vona le ka va Ndabezitha va hi kombeni graph leyi kombaka leswaku since 94 ku fika sweswi lava a va tshemba ngopfu va tipolitiki
graph a yi henhla ngopfu hi 94 loko swi ta se graph yi ehlile kokwana vanhu eka van'watipolitiki a va ha lavi ku twa nchumu va ri se hi tshembela eka tihosi. IEC a yi kombela vandhavezitha especially contralesa leswaku a hi va pfune swa ku hi motivata kumbe ku motivata vanhu leswaku va ya vota hi ti 4 ta November leswaku loko va byela hi van'watipolitiki a va ha tshembi nchumu. Na hi va byerile leswaku loko hi vona vanhu va loko va toya emapatwini va seva tindlela va lava vukorhokeri kokwani hi vanhu valavo a va swi endli leswaku va borekile kumbe a va lexi va xi endlaka hileswaku va swi vona leswaku vanhu lava nga va hlawula a va va pfuni ha nchumu. Bazi van'wani kokwana va ku hosi Mokoena kasi hikwalaho ka yini leswaku contralesa i nga ngheneli ti-elections na vo va ta hi fuma. So hi ku ka vo nkarhi a wu sa fika swa contralesa hi nga contesta ti-election kokwana hi ri vandhavezitha hi pfuna leswaku vanhu va hi vo va nga ta ya va ya phikizana na leswaku hi mani wa nghenaka hi leswi va ngo we are apolitical hi nga interfere ngopfu because loko u ri laya u ri ndhavezitha u lava ku campaigna na wena vafana kokwana va ta ku byela marito man'wana lama ta ku chavisa u teka onge va ku delela kasi va ku deleli vele loko u ri laya ringini laya ka luya kokwana hi swona leswi IEC a yi kombela leswaku hi vandhavezitha hi pfuneni hi xiyimo a xa ri kahle vanhu a va hayi ku vhoteni hambiloko va tsarisile hi nkarhi lowu wa ku rejista kokwana loko va ku siku ra ku vhota hi leri a va yi vanhu se IEC ku sweswi a va kona van'wana va hi pfunaka handle ka vandhavezitha kokwana. Ni tshemba tanihi tihosi mi twe mi tinyungubyisa ngopfu hi endlele rero ri kombisa sweswiya swa ku khaleni loko ha ha kula a ku ri na swinavetiso swin'wana swi navetisa mafole swi ku fashion ya madzahele yi fika yi tlhela yi hunda sweswo swa ku taniya ni tshemba n'wina tanihi tihosi ma swi vona ku a mi fanelangi ku nghena ka timhaka ta tipolitiki hi ku fashion ya tipolitiki yi fika yi tlhela yi hunda. Kokwana hi va byeleni loko va ha yi rhoketela loko va nghena va twa kahle va hi rhoketela va ku ya va tihosi ti corrupt tihosi a ti kahle ya tshemba ni hina swi ku yini loko wo buka sweswi kokwana eka Madlanga commission ni hosi na yin'we a yi kona loko ka kokwana laya ka Zondo commission a ku kona lava vulavulaka hi vukosi kokwana hi yo hlawula hi Xikwembu ni mikwembu ya vandhavezitha a ko loko va ku hi faka leswi va ngo i wall to wall municipality hi ku mi endla xihoxo because leswi i swa xinkarhana swi nge lunghi va nga hi twi sweswi loko va la ku vita enhlengeletano wa vanhu etikweni kokwana vanhu a va hayi loko va la ku va vitana va ri ku na muyimbeleri wo karhi loyi a nga ta tatana mi ta n'wi vona loko va lava vanhu va ta kambe loko ku ri mi endle rindhavezitha ndobi mpalampala ndi ku vanhu va ka tanani hosi la ku vulavula n'wena va tata hinkwavo ni space xa ku yima xi nge vi kona kokwana hikwalaho hi va byerile hi ku vukosi u nge byi substitute ha nchumu hambiloko van'wana a va vula swa switele va ku ya tihosi a va democratic swi ku yimini kambe vanhu va rhandza tihosi ta vona hikwalaho hi IEC swi vonile van'wana va tipolitiki se va swi vonile hikwalaho va landze tihosi tin'wana va ku no hi lava mi ya yima mi va ti-candidate mi va ti-ward councillor mi va timera kwini hikwalaho ka ku vona leswaku vandhavezitha va hani ndzhuti vanhu va va rhandza kokwana kwala ka ku va na ndzhuti vanhu va va rhandza ku na van'wani va pfaku va mi poyila tanihi tihosi mi kuma ku va tinghenelerisa ka swilo leswi swi susaka ndzhuti mi ri yini tanihi contralesa loko mi ta mi twe ku himpela vanhu va mi xixima vanhu va mi tshemba kambe ma swi tiva ku na van'wani va pfaka va ndla leswi handle ka ku va tinghenelerisa ka swa tipolitiki mahanyele ya vona nje tanihi hi tihosi mi kuma ku a ka ha hi endli swona leswa hi swi tivaka ku hosi hi nge hlangana na hosi Mokoena va kha va dedeleka la xitaratini kumbe sweswo swa ku taniya mi matikhomele ya vona tanihi tihosi. Kokwana leswi swi vulaka un'wana a nga teka onge u ti tlangela u vula ntiyiso un'wana leyi yi nge phikize hi munhu loko ndyangu wa ka Mokoena va hosi Mokoena hi rhangele we hosi ya hina tshemba ra vo hinkwavo ri le ka mehe loko mehe swi teka xindzhuti xa vuhosi bya ka Mokoena bya ka Mathivela ndi vu veka exitaratini ni vu faka echakini laya a ku poyeleki mina ntsena ku poyeleka hinkwavo vanhu lava va rhandzaka hosi ya vona vuhosi bya ka vona
ndi nge vuli kokwana ndi ku leswi nga a swi kona swi koho hikwalaho na loko ndi ri provincial chairperson ya Mpumalanga sweswi tanihiloko ndi vulavula ni program ya ku ndi famba ndi vhakela ti-royal families ndi fika ndi ku ndava n'wehe va la vukosini na Ndabezitha ndi ku Ndabezitha a ndi poti kambe ndi ri cinca mahanyelo leswi endlaka hi swona leswaku a swi tiva na leswaku family i tiva leswaku hosi ya a yi tikhomi kahle leswaku a cinca because loko u vulavula exihundleni swi nga endleka no as long as family ya va nga swi tivi a ni na mhaka ni to hanya hi ndlela ni hanyaka ha yona loko endleka sweswo ni vanhu loko va hleka a va ha hleki Ndabezitha Mokoena ntsena va ri swa tihosi ti hanya njhani mirhi va hlonipha njhani loko va ri so vhele sweswo kokwana i mhaka leyikulu ngopfu leyi yi kulaka kumbe wu lo rekwini a ndzi swi tivi kokwana va wena u ti ku vava hi mhaka leyi ya hi vavisa kokwana ngopfu mara a hi tshembi leswaku as long mi vulavula mi hi tsundzuxa kokwana eka ze hi lula masiku rin'wana kokwana nkulu wa munhu leswi mi vulavulaka hi vandyangu swi vula ku i vandyangu va tekaka xiboho ku lava loyiwani hi nga ta hi rhangela ka vuhosi bya hina swi vula ku va nga tlhe va teka xiboho tanihi vandyangu va ku loyiwani a suki ka vurhangeri bya hina kumbe ka ku va a hi rhangela hi kumbexani hi matikhomele kumbexani hi swendlo sweswo swa ku taniya futhi a ku endli vona va ndyangu ntsena va ti endlela i nawu ko vona lowu nga vekiwa Traditional Leadership Act yi ri tani yi ri loko ndi ri Ndabezitha Mokoena loko ndi nga hloniphi endyangu lowu nga ni veka va ni right swa ku va hosi ya hina leswi a hi ku vekela swo onge a wu swi endli wa hi belela kambe before va fika kwalani ku na switete leswi nga va swo famba swa ku hi ringesile ku vulavula na yehe a hi hlula hi teke mhaka hini ka vahosi Mokoena u va hlurile hi teke hi yisa ka premier na yena u tsandzekile sweswi se hi teke xiboho xa ku a nga ha swi koti kambe a wu suki njhini mupfuka ni mpundzu ku se ha mu susa swi nga ri kona swa ma-process leswi fambaka because va koho van'wani lava loko va pfuka va ndyangu va twa u nga ha va tsakisi njhe u nga honanga nchumu va ku ya a hi mu humeseni loyi n'wana loko a lava ku nghena se a foma group ya yehe yin'wani a ku a hi suseni loyi kasi sweswo na swo hi nge swi amukeli ri contralesa hi nge swi amukeli hi ri tihosi swo lava loko u nge hosi Mokoena a nga tikhomi kahle ndi famba hi ti-process hinkwato swa ku hi lava tihosi ti n'wi vulavurisa family yi n'wi vulavurisa then na MEC kumbe premier na yena kumbe komiti ya le vuhosini la ka ti-provincial houses va n'wi vulavurisa ka Ndabezitha yalweyo loko a nga twi hi loyi ngo yalweyo a ni jiki hi nge mukoti vhele a hi laveli un'wana loyi a nga ta fambisa tiko ra ka vona kambe hi nga swi endli swa ku vhele loko hi zonde hosi leyi se hi ri femela hi mususeni sweswo na swoho swi susa exindzhuti xa vuhosi bya lebyo hi nga swi endli va ka hina kambe hi ri va Ndabezitha hi nga pfuxi leswaku endyangu wa mehe u ze u vona swa ku lweyi a nga ha endli swona a hi zameni hi matimba hinkwawo we know kokwana swi tiva leswaku masiku lawa vhele ku na swa ku tala leswi endleka munhu u nga kuma se u ri tempted u endle swin'wana swa ka swi nga ri swona kambe a hi tikhomi va Ndabezitha siku leri va ku veka ka vahosi Mokoena hosi ya laha a wa ha ri mufana a wa ha ri jaha u xikhalabyana swi lava u hanya onge u mukhalabye ndi ri tani mintukulu wa wehe kokwana ndi ri a hi ringeteni va Ndabezitha hi tikhoma kahle hi ta hloniphiwa hi vanhu va hina lava hi va fumaka kokwana a hi tseleni Kgoshi Mokoena mi hetsela mokwini ka rixaka hi ku languta leswi va mi tshembisaka swoho tanihi tihosi na leswi va khomixini ya nhlawulo IEC va nga mi kombela swoho na loko hi kha hi langutana na nhlawulo hi ku minkarhi yo tala nhlawulo ku tala ku va na madzolonga hambileswi hala hi nga kona ngopfu a swi talangi kambe swi koho mi hetisela mokwini Kgoshi Mokoena ndi ri va ka hina loko u nga yi u ya hlawula munhu loyi u n'wi tshembaka leswaku loyi u ta ku tirhela hi vahosi Mokoena hi ta ya hlawula hi hlawula munhu loyi etikweni onge a nga ma tikhomela kahle a nge tirhi kambe swi lava u tiyisela ku ze ku hela 5 years hileswaku a wu yanga u ya hlawula hi ta ku hlawulela kasi loko ho kwata hi ku no hi kwatile kambe a hi fambeni hi hlawula munhu loyi hi nga sure swa ku loyi u ta hi tirhela hi swa nkoka sweswo loko u tsuva kokwana ku no ndiyi because ndza vona kambe khale va hi tshembisa va nga endli nchumu ku nyika swa ku ye yalweyo a nga endleki nchumu u ta nghena kambe because a wu ya hlawula van'wani va ta mu hlawula kambe a hi ku hi kombela eka vanhu va ka hina hi ku kwatani mi ya kwatela eka ballot box ni ku ri lweyi because a nga endli swona ha mu susa ndi faka lweyi
ku endla tani u ta ku exercise e right ya wehe tanihi muaki wa Afrika-Dzonga leswaku na me ndi ve ni sei eka loyi a ndzi fumaka kambe hi ta kombela ka va tipolitiki hloniphanani leswaku loko hi phati yo karhi i ni meeting wa yoho va le ku khambeni kwini mi xavela vafana mabyala leswaku famba ni mi ya disrupta laya yona meeting ya vanhu a hi swona hi ri contrary hi te hi ri vandhavezita hi pfula emavandla timinyango swa ku nghenani na n'wina va nga tipolitiki pfumelani loko van'wana va lava ku campaigna endhawini yo karhi mi nga va disturb va tshikeli va campaigna loko nge message ya vo a yi twali vhele va ta mi hlawula hambiloko va ri busy ti-meeting ta vona leswi karhataka hileswaku ni ti-poster ta van'wana va ri politiki va ti susa la switaratini la va ti susa ka ku a va lavi phati liya va tshiki vanhu va ta ti hlawulela a swi lavi wena sweswo a hi kombela hi ri contra leswaku va ka hina yi ri contraless pfumelelani etipolitiki hinkwato va campaigna mi nga rhumeli vafana va ya va disata meeting ta vona va kombela kokwana nkulu wa mapaketi hayi i vhiki leri tako a mi ni ramanga mara mi ta vona ni kha ni jikajika kwala mi nga ta mi ri koho vhiki leri tako ni khense ngopfu davezi ta hlayisekani va na siku lerinene ku diya ku engeta kokwana a ndzi lavi me laha ndi ka ku buka koho ka hotela ya wena ku room ya wena yi va yi nga na munhu because ku sweswo heritage leyi ya machivela hi ti-5 ni ta yi jikisa kokwana nge vi kona loko u nga ri kona walava swi lava u ta ku ri koho kokwana swa boha kokwana khensile swinene kgoshi mokwena lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM kusuka ka contralesa va kha va vulavula na hina hi timhaka ta matikhomelo ya hina tanihi rixaka tanihi vaaki na tihosi ta hina ku endla leswaku hi pfumela leyi va nga hetsela hi yona ni twa yi nga ri na yo hi nga yi bihi makatla leya ku loko i vona ku vekiwe poster ya ncindani mi nga susi movha ka mi ti vekela ya khalanga wa n'wina la tlhela ma swi vo vanhu va ta ti langela vanhu va phuvangi vanhu va ta ti langela va swi tiva ku okay hina hi lava loyi loyi hina hi lava loyi se loko n'wina mi tlomula mi khunguvanyisa na vanhu lava va hetela vona va na matikhomelo ya kahle mi nga ndli sweswo n'wina vekana ya n'wina poster ivi va phikizana va lava phikizanaka ivi lava va nga ta va voteriwa hi ndlela yaleyo nokoloko eAfrika wa vulavula hi ta vuya hi teka riqingho rero ku ya mahlweni kambe ni pfumeleli ni sungula ni kandziya laha ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo Cylinder Specials Build It hi vuye hi nxangu yin'wana Build It Boys Under 13 Soccer Tournament hi mphikizano wa swikolo swa le Mkhuhlu mugqivela wa 29 August erivaleni ra mitlangu ekusuhi na Mkhuhlu Post Office tanani hi xitalo Build It na Cylinder Specials va ri mi nga kayeli hi tlhelo swipecial swa maheli ya n'hweti i phampam eka marhavi hinkwawo ya Cylinder Build It tanani mi ta dlemulela swo aka eMkhuhlu Mahuxu Hazyview Thula Mahanshi na Graskop Build It Cylinder Specials Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ayi ko tumingiselo wa mina 0860002543 mirini hi va lava va vulavurile veri a hi pfumeleni kun'wana na kun'wana lava lava ku gangisela tivhoti ta vona va gangisi n'wina mi ri yini ke 0860002543 ntirho loko hi vuya mahungu na misava laha ka hafu ku bela awara yan'we ni vulavula na va xisati ntsena na ku vulavula na vona la ni vulavula hi languta ka timhaka ta n'hweti leyi ngopfungopfu ya ku loko va xisati va nga tirhi va va na mintlhontlho yo tala va xanisiwa emihleketweni va xanisiwa hi swa timali va biwa van'wana va dlawa kambe loko va tirha naswo swa fana loko va fane va tlakuriwa kusuka ka xitulu xo karhi va ya ka xin'wana naswo sweswo va swi kumela ndzimeni hi leswi hi nga ta bula hi swona hi hafu ku bele awara yan'we nhlekani lowu ku ta va ni kha ni bula na vaxisati ntsena se sweswi ni la ku bula na n'wina hi leswi a hi kha hi bula hi swona na Kgoshi Mokwena mi ri yini n'wina ke 0860002543 nongonoko
eAfrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM. Hi loyi mingiseri wo sungula inhlekani. Minjhani Bota mina ipfukile una minjhani? Ipfukile. Akhenza. Hayi no. Ai. Ana swi ku na xiphiqo xa yini la ka riqingho leri kambe ke a hi pfumeleni ku hi ta twa kun'we miangula mo ku yini. Nomboro i 0860002543 nakona ko eAfrika wa vulavula. U kayele leswi eka Munghana Lonene FM. Sa hi languteni ka timhaka va hi ku kuyiwa ka nhlawulo sweswinyana swi vula yini swi vula ku loko mo tlhe mi vuya mi ri na matimba mana mi nga na wona ka timasipala ti va nga ka tona va ta ya mahlweni ku hava xiboxa xa ku va lava yi nga va nghenisa sweswi loko ho vuyelela va ta ya mahlweni va ta nghena a dibeni ku fana na yin'wana homu va ta diba loko va nghena va nga wa vona wa tiva dibi a dibi loko u risa tihomu u yimale ndhaku ti nghena a dan'wini ya loko yi nga humi yi nwerile a ni vula ku se swi vula ku va ta ku fumeta xitulu dibi wa ri tiva ka ni risema u tiva na ku nwela ni vula ku risile se va ta ku fumeta xitulu sweswi ku va ku kufumeta switulu na hina laha hi nga tshama kona hi le ku kufumeteni switulu hi le ku tekeni ti-decision a vona a va teki ti-decision a ku vi vona va convince ku ti-structure ta ANC ku ti va veka ka ti-process a swi fanelangi ku a ku hava moya wo kwetsima u nga ta chika u ta wu va pfuna a ku vulavuli mintirho. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. a amukeleni mingisero lo nhlekani. Ikalanga mpfukile. Papa mina ipfukile ngabo. Ipfukile tema. Akhenza. Ya munhu swi koho leswi va swi vula swa ku loko va vandla rin'wana va campaign va disturbiwa. Ngozi i ku loko hi kota va acta na lembe leriwa a va acti hi swa ku munhu le ku tengeni kumbe i gweviwini hikuva a destroy tibodo ta van'wana campaign. Me vula ku yini mi vula ku ma ya mangala ivi ku nga ndiwi nchumu. Munhu ku la giyani khesela i tshama to xava mahungwini ku un'wana i ndliwe swin'wanyana mara swa ndliwa ha swi vona. Giyani mi vula kwi? Mina le ka Sikhunyana. Oh okay. A va 8 loko hi va byela ku va vandla leswi va onhesi swa hina va phati ya so hi swi twa ku ndove ile khoto namuntlha hi ku onha bodo ya van'wana. Ku ve mi va kumini mi ri na vumbhoni byo kenela kumbe vumbhoni lebyi fika byi tika swa olova ku komba ku khalanga hi ya nga ona la. Tiko ra hina ku na ku favor tin'wana ti-ruling party kumbe ruling party loko wo fika ka yona a va swi tekeli enhlokweni ku i xiphatala lexi xi endlaka yindlu. Loko n'wina loko mavandla lama hi ku ya hi n'we ya makhomiwo ku fana. Yaleyo hi nge pfuki hi fihlini khalanga loko wo pota u ri xiphatala xa ka ndove va nge xi tekeli enhlokweni va xi tumetele kule loko wo pota ruling party swi hatla swi tekeriwa enhlokweni. Mi na vumbhoni bya sweswo ku mi tshame mi swi endla kun'wana ndove kumbe mo swi hleketelela? Mina ni le ka phati leyo fana leyi va n'wi endlaka yindlu a yi tiveki ngopfu. Hi lave ku hawuriwa sepsini hi la ku wa hi potini hi helele moyeni. Mina ka ku mi hawuriwe xitepisini munhu wa kona mi hawuri mi kha mi vona ku lo ncindano u hawula. I byela ku lembe ri wa ku va nghena boti ya khanselara chikani ku va pholo yaleyo n'wina hi swi vona ku se leyi nyimpi. Eve mi ya pfula nandzu mi pfule nandzu kumbe ku ndeke? La tikweni ku na vurhangeri byi fa ripota byona mara i swiphatani a va hi tekeni enhlokweni se ku lava kumbe hi kombiwa ndhawu ya right laha fa hi ripota kona. Ni mi twini. A hi hlayisekeni kona. Khenseli Ndove va IEC va vula loko va kha va vulavula na n'wina tanihi mavandla ku swi mangarisiwa ku yini swi leswi se n'wina tanihi mavandla loko va IEC va vitana tinhlengeletano ya nani mi fika mi yingisela ku loko xiyimo xi te tani swi lava ku swi mangarisiwa xileswi na leswi na leswiya ma vo mhaka ko hi yo mhaka a hi amukeleni n'wana mi yingiseleriwe nhlekani. Hayi minjhani? Hi pfukile boti minjhani n'wina? Hi pfukile man.
kateko kulukumba ngopfu I ku xitichi lexi xa lwa ku dyondzisa vanhu mara vanhu va ka hina ntivi ku vo ka va nga yingiseli kumbe vo ka va nga koti ku dyondza khale ngopfu a kha mi tisa vanhu vo hambanahambana ku hi dyondza spirit of political tolerance la South Africa ya tika nje ya tika so ndanga ku hi lombexiwa matlapisi kumbe loko u votele yaleyo ya khale ende mavandla lawa a va koti ku twisisa vanhu va ka hina ku na kwele palamende ma kona hi ku hambanahambana ka wona leswi vulaka ku ma pfumeleriwini ende ma registered loko vo ku vona u mbele xikipa xo tshuka hala ka tshopi u nandu kulukumba ngopfu se u hundzuka target xin'wana na xin'wana wa targetiwa loko ku ri hi ku na ti-service leti fanelaka ku tikuma u salela andhaku mara loko ho na understanding ya ku mali leyi tirhaka ka government I mali ya mfumo I mali ya ti-tax ta hina hinkwerhu hi katsanini kwalaha ko va na mavandla mo karhi lama nga wina mfumo kuma na matimba ya ku rhula na ku control mara I mali ya hina hinkwerhu that is why na loko munhu a ta a huma a ri khanselara u va a ri khanselara wa hina hinkwerhu never mind ku voteriwa mani a va yisa xitulwini na president switano na premier switano na mayor switano mara it look like bona va lava nga kona ku fumeni va mbala a zama ku la ku mbexa vanhu matlapisi so tani loko mi nga hi voteli muholo wo ta famba ende mi kuma ku information ya ntiyiso va hi nyika mara va nyika vanhu mahungu yo ka ya nga ri wona se loko ho va na political tolerance hi ndlela leyo ya ku hi amukela ku hi hanya misaveni la swilo swi humelelaka after olova se hosi mikwena va nga ta va fika swi vulavulelaka any organization leyi taku yi ri registered leyi va nga yi alelaka leyi taku yi nga tiveki ni ta sweswi ni ta na mina ni ku ve xana ntsini what yi nga ri registered ni la ku kombisa vanhu ka swa roko ni va kha ni xandla vanhu mara leyi taku yi ri registered a va hi pfumeleli hi kota ku va na circulation hi famba hi veka mavonelo ya hina it's not always ku vandla leri nga ku fumeni ro tsene ri nga kota ku controla government mara loko ku ri hi ku na vanhu van'wana lava nga na xivono xin'wana xa ku hambana hi nga kota ku suka kun'wana hi ya kun'wana hi ri tiko swi swo tala better future for all hayi lava mara ku na better future for individuals just hi mhaka ya ku na vanhu lava teliwaka makaya ma vona minduku u ta na CV kumbe u lunghisa CV ta hindza ni teka se loko u nga ri wa vandla ro karhi a wu nge thoriwi wena u kumi kateko walowo u kuma hi sayidi rin'we ende hi ya kwihi hi ri vaakatiko ende vanhu va lava endlaku sweswo va hala ku rhangela vanhu mara va ri na manyala se hi ya kwihi hi ri tiko mara nametwe nkomo a yena ni mahungu ya misava ya ta va ya yisa mahlweni eka nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Etshwane Pheli Soshana Marabi Katsana le Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimeli hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa inkomsonele khalanga Pet Mathebula ka Afrika wa vulavula emahungu ya awara yan'we nhlikani mingisere khale ka nhloko ya xiyenge xa Hawks langa ekuwiseni Dr. Godfrey Libya u byele commission ya madlanga leswaku mulavisisi wa vugevenga wa le tlhelo Paul O'Sullivan a lavi ku tshwetiwa hi yena Libya hi ta milavisiso ya mhaka ya le prasini ra Phalaphala Libya u byele commission leswaku u arile ku andlalela O'Sullivan vuxokoxoko bya milavisiso ya vona laha vuleke leswaku a nge vulavuli hi ku humelela ka milavisiso ya vona na munhu je la nga riki xirho xa xiyenge xo karhi lexi xi faneleke xa nawu u ye emahlweni a hehla leswaku loko O'Sullivan a tihlanganisa na yena a ri na Dr. Bejani Chauke khale ka mutsundzuxi wa timhaka ta tipolitiki eka President Cyril Ramaphosa Libya u le ku nyikeni vumbhoni ka commission hi ku rhangeriwa hi advocate Lee Sigels Ncube. And did he say in what capacity he was asking for the status? He did not say, but I just felt somebody else is asking me to provide him with the status of the matter that is handled by the Hawks. And he tells me that he is sitting with his friend doctor.
they have got nothing to do with that. I can't report to any other person about progress of matters in the DPCI. So I did not ask him your status because I know he's not a lawyer, and I couldn't understand why he will ask me to provide him with the status of the case. Libya ekusunguleni u kanetile leswaku u tivana na Katiso KT Molefe u tlhele a kaneta na leswaku u kale a rhumela swirho swa Hawks ku ya kavanyeta migingiriko ya muhlori bya maphorisa endlwini ya Molefe. Swirho swa xipano xo lwisana na vugevenga byo dlayiwa ka vanhu hi swikongomelo swa tipolitiki Political Killings Task Team swi seche yindlu no khoma Molefe hi siku ra 6 N'wendzamhala hi lembe ra 2024 mayelana na swihehlo swo khumbeka kakwe eka ku dlayiwa ka muinjiniyara wa le Vereeniging Armand Swart. I do not know Mr. Katiso Molefe. I was not contacted by Mr. Katiso Molefe. I was contacted by Malcolm X. I directed 2 senior managers to verify the allegations of persons who were said to be claiming to be members of the DPCI and to have been sent by me. I have never instructed the members of the DPCI to interrupt a legitimate police operation. A tshingeni timhaka ta commission ya madlanga hi languta tin'wana swirho swa vuhlayiseki bya vaaki exifundzeninkulu xa Gauteng swi le ku burisaneni na vaaki lava tshamaka eWestbury eJoni mayelana na magoza yo ololoxa xiphiqo xa nkarhi wo leha xa madzolonga yo fambelana na swibalesa endhawini liya. Komiti ya le ka huvo ya ndla milawu ya mfumo wa xifundzeninkulu xa Gauteng ya swa vuhlayiseki yi le ku burisaneni na vaaki eholweni ya vaaki ya The Mastersfield. Mimburisano yi languta eka swibalesa leswi swi nga riki enawini, mapfhumba yo lwisana na vugevenga na ntirhisano wo tiya exikarhi ka vaaki na valawuri va vuhlayiseki bya vaaki. Mulweri wa timfanelo ta vaaki Eugene Dooms u vula leswaku vaaki va ya emahlweni va tiyisela ku hanya hi ku chava siku na siku hi nkarhi lowu madzolonga ya yaka emahlweni ya humelela eWestbury. We've experienced the worst of the worst. So today we are declaring that all the forces of evil should stop what they are doing, and as the organizing committee, as members of society, as the women in this community, we have decided to hold hands, to come together as one force, and to bring about an end to all the social injustices that Madzanadzana ya masocha ya tiko ra Nepal ya le ku lavaneni na vanhu lava va hanyamaleleke etindhawini ta le nkoveni ta le n'walungwini wa tiko endzhaku ka mhangu ya tolo ya mikhukhula yo chavisa. Ku vuriwa leswaku kwalomu ka 1,300 wa vanhu va hanyamalarile Nepal endlelekani wa Tibet. Ku tlula 160 wa vanhu va vikiwa ku va va lovile ku fikela sweswi laha vunyingi bya vona ku nga vapfhumba na vakhongeri. Laura Bika wa BBC na xiviko. Rescue efforts are being severely hampered. We are told that they are facing major challenges. It is proving very difficult to get there. The other issue for rescuers is that there seems to be an unstable lake that's formed further up the valley. They are worried that it will too wash down the valley and then sweep away rescue teams. So they're trying to stabilise that. An extremely difficult operation. Elangtenung leri ri nga ranga emahlweni ka awara yan'we khale ka nhloko ya xiyenge xa Hawks langa eku wiseni Dr. Godfrey Libya u byele commission ya madlanga leswaku mulavisisi wa vugevenga wa le tlhelo Paul Sullivan a lavi ku tshwetiwa hi yena Libya hi ta milavisiso ya mhaka ya le purasini ra Phalaphala. A hi twini mahungu lama landzelaka hi awara ya 2 hlikanwa namuntlha kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. N'hweti leyi i n'hweti ya vavasati va xiviri i vavasati lava kondletelaka ku cinca wansati wa xiviri. Viva wansati. Munghana
munghana lonene FM uri n'hweti ya vavasati leyinene hlayisekani munghana lonene FM Makomba Ndlela. Mera Manana Thandi Zitha urhamba vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati ku katsa na netball. Mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July eGiyani Stadium hi Mugqivela na Sonto kutani yi ta fika emakumu hi ku hela ka August 2026. Mabodhlele na switlhavani a swi laveki a hi yeni ya hungasa. Vuxokoxoko tihlanganiseni na Stephen Mabunda eka 083 404 0434 kumbe Petros Mashinja eka 063 628 5835. We are a municipality where environmental sustainability, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi. But Minjani ni mana vana mutatana mkwena kwala no simkwena. But the worst attitude the peace. Yeah. Shenzekeleni alaka mtititalo. Alaba madosi mtititi. Dosi to pfumela ku ngwa tipolitiki va ti endlela swilo va fika va maketela swilo emisaveni ya vona. Mindoko va ku va hloniphiwi vaakatiko ende ku ri vanhu vo ta hi ku huma ku famba va ta tshama ka ta ri tiphile ti nga maketeteliwa kwala vanhu vo ta hi lava ta ku hi kona va fa va nghenetela va tshama emisaveni ya wena mani. Panda standing then u advertise stand swa kumeka then munhu a ya a vuhosini a tiveka naswona munhu a ta because ve le swindlwanini le matlotwanini munhu a fika va nghenetela vanhu sweswo a wa swi tivi la le ka mani a wa swi tivi vanhu va huma tindhawini to hambanahambana u tlhe u rila ku he vanhu va ndhawu leyi va hloniphi va hloniphi. Hayi nhlikani botpet xikan'we na kokwana Cindani muhumelerisi hayi ma vona mhaka ya tithendara la tikweni ni voni ku yi ta fika hi herini botpet ma vona loko mo xava brisket mi dya yona mi ri na mbyana laha ka mi nga yi fuwa botpet yi ta mi zonda ya mbyana se mi zondile ku brisket hayi ko tala a yi na rhambu ni yi nge chayi kahle botpet inkomu. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Cylinder Specials build it here we in Shangwingwana. Build it boys under 13 soccer tournament. Impikizano wa swikolo swa le Mkhuhlu. Mugqivela wa 29 August. Erivaleni ra mitlangu ekusuhi na Mkhuhlu post office. Tana ni xitalo. Build it na Cylinder Specials va ri mi nga kayeli. Hi tlhelo swipecial swa maheli ya n'hweti i pam eka marhavi hinkwawo ya Cylinder Build it. Tana mi ta dlemulela swo aka eMkhuhlu, Mahushu, Hazyview, Thulamahashe na Graskop. Build it Cylinder Specials. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi. Mina mhaka leyi ni lava khumbela namuntlha i mhaka liya ya n'wana luya a nga khomiwa va ku i khometiwa hi DJ Warren.
loko vito ni nga hoxisi ndzi vutisa ku n'wana luyani va kote ku swi kuma kumbe va swi tracile ku ri u lo rhumiwa u nyikiwe 25,000 mara sweswi ni vona nga ku ve le ku hlulekeni ka ku kuma munhu or xilungu leswi va n'wi kingpin ya munhu loyi a nga va rhuma hi ku ni vone va humese I think le ka social media va humese swin'wanyana ku ri hi yena loyi a nga humesa 25,000 mara loko mi swi langutisa and looking ka ku justice system ya hina yi yime njhani matter leyi a yi basangi yi la ku langutisiwa and ku hi va mani njhani a ni swi tivi mara it's too good to be true. South Africa-Dzonga i 13 timinete ntsena ku bila awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko Afrika wa vulavula ni khensa ngopfu n'wina mi nga ni lomba ndleve kwala mi nga ni yingisela mi ri kona eka nhlekani lowu mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana risumata wa jima xitangoma xi vitaniwa jajana makuna lewa ndandadzi mingisela wa mina kwala u nga ni kona i ri timhaka i tingani ni teri loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya hafu ku bila awara ya 13 ne hi ta va hi kha hi bula na vaxisati ntsena vavasati va na mintlhontlho leyi loko va nga tirhi va na mintlhontlho leyi fambelanaka na timhaka ta ku xanisiwa hi timhaka ta swa masangu ku xanisiwa hi timhaka ta swa mali swa le miehleketweni vo xanisiwa loko va tirha swa fana va tlhela va xanisiwa sweswo va ta pona njhani mi ta pona njhani n'wina tanihi vaxisati kona mi nga kona ke se yo mhaka hi nge ri ha mi rhamba ku hi bula na n'wina vaxisati ntsena hi hafu ku bila awara ya 13 nhlakani wa xikwembu khenseli swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice note hi kota ku twa ku timhaka i tingani kambe sweswi a hi buleni hi timhaka leti a hi ka hi bula hi tona ku ya mahlweni hi twana leti n'we mi nga na tona kumbe ri yini eka 0860 002 543 nongonoko eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM hi ta ya mahlweni andzhaka leswi Dumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni loko ni ku mi twana ku ni vula mugoyiso swa ka mina leswaku ni tsandzeka ku twisisa ku okay loko u kombela risimu u rhumela voice note loko u za u rhumela 3 ti kha ti vulavula hi risimu rin'we i vula ku hi teka yini swi vula yini i nkani wa jenje kumbe ku endleka a ni tivi ni twa nga ku voice note yin'we yi ringani mara loko ti za ti va 5 ti kha ti huma ka leswaku minete yin'wana na yin'wana i rhumela yin'wana handle ka loko a ni ta ku kumbexani munhu i lo bayiza nkarhi wun'wana i rhumele yin'we yi nga fambi ne mara ti lehi ku hambana ku komba ku i lo kandziyisa munhu ni twana ku ni vula mo ku veve nenge wa Freddy Xibamu 2 to 3 musumbuluku ku fika ravuntlhanu eka Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani a amukela n'wana mi yingiserile hi nhlekani hi ma amukerile laha le ka Munghana Lonene FM nhlekani khalanga minjhani voto wa mina hi pfukile minjhani n'wena hi pfukile ni kombela ku angula ka leya political tolerance loko ni langutini tiko ra Afrika-Dzonga ri le mahlweni hi mhaka ya political tolerance ku va ku swin'wana swilo vanhu va ngo i political tolerance mara a hi so intolerance mara a hi swona loko hi languta since mfumo wa xidemokirasi hi va na nhlawulo endzhaku ka malembe ma ruling party ku cinciwa president after every 5 years and then 2 term hi yoho maximum a swi tshama ku hundziwa so yoho political tolerance leyo and swilo swo ni swi kuma eka western countries in most cases hambi ku ri China a swi endlisiwi swona kumbe continent ya Asia leswi practice se leswi va nge le ku hlangana na swona vamakwerhu i yini ke leswi van'wamakwerhu va nge le ku hlangana na swona un'wana i ri ala ku wa xitepisini va kha va ku susa swilo swa wena butomi la tamuka hi swi vitana yini a ni yingiseri no swi va intimidation na vukhamba loko hi langutane a hi languteni province leyi nga tala hi ti-political killings i KZN
and hi xitalo ku va va ri vanhu va dlayana ka vandla rin'we hi ku lwela ti-position a ni swi tivi hi nga swi vitana yini sweswo hi ku hinkwavo vanhu valava humaka vandla rin'we hi xitalo a ni vuli ku ri a swi kona swa ku munhu un'wana wa ku humaka vandla rin'wana a ndla sweswo so swi tani eAfrika-Dzonga a ni swi tivi hi nga swi vitana yini sweswo kumbe ko va vukhomba kumbe vanhu vo teka ti-chance ende sweswo loko ku ri munhu a ri na vumbhoni a famba a mangala maphoriseni i nandzu na mitwa yi twakale ngopfu yaleyo ku himpela loko swi ta ka ku tiyiselana hi tlhelo ra tipolitiki tanihi tiko hi na swo swi vula 0860 00254 nhlekani aye khale nga mpfukeli hey hi pfukile hi ngo vona man hi pfukile man a mi la ku papamala namuntlha mi la ku dzika kambe khale a ni la ku ndla xihoxo mali loko ni fika le ka muhumelerisi ni te na ta vulavula hi yin'wana okay hi le ka a pfumeleriwa ku hi va yana vulavula ni yona okay khale ngo loko ka next generation loko ku ri ku hi ta tlhe laha a ni wete a wa ha lavi ku va mana ha lavi ku va ka n'wina loko hi vuya mani ko loko a ni nga ha lavi ku va n'wanuna loko hi vuya a ni la ta va n'wansati ku va n'wanuna swa hluphanyana mani ku vavanuna hi va tiphinaka ngopfu la tikweni leri a va tiphini okay statistics khalanga na ta vulavula hi ku hlupheko wa vavanuna namuntlha ni swi twile ku hi ti-half past 1 lava ta vulavula hi ku hlupheka ka vavasati ene lexi endla ku ri ni nghena ni vone ku a mi tali ku nyika vavanuna ku va nghena va vulavula hi hlupheko wa vona mi ni voice ya vona a ni n'we mi hana n'hweti phen'we a na ku sungula kwalaho phela leyi i mhaka i n'hweti ya vona lava hi yo mhaka ri khale la ku vulavula hi vona okay statistics xi hi komba ku i tlhe i swi vula siku rin'wana khalanga ve ri ka vanhu lava khomitaka suicide a South Africa loko va ri 10 out of 10 8 i vavanuna va yi vula kahle va ku 80% se ho endlisa sweswo ku ri loko va ri 10 swi vula ku 8 va khomita suicide vavanuna and xivutiso i ku why vavanuna vo tala va teka vutomi bya vona loko ku ri ku vavanuna ve le ku tsakeni and I'm not saying mina ni fan ya ku vavasati va nga abusiwi ku na tintombi la loko munhu a abuse vavasati ni kwatisa ngopfu loko a dlaya n'wansati i ni kwatisa swinene ngopfungopfu loko a ri n'wanuna but equally a ni lava ku ri society tekela nhlokweni ku ri laha South Africa lawani ku ngo va ku boha ngopfu bembele ku vavasati ve le ku xanisiweni hi mhaka ku va tlhela va dlayiwa vavanuna a va dlayiwa vavanuna va teka ntambu va ti dlaya loko se va karhele se vona vavanuna va hlupha hi mhaka ku va kha va dlaya rimbewu lera rin'wana leswo ka swi nga lavekiki ku hava right to dlaya munhu but ku xaniseko ya vavanuna khalanga yi le henhla ngopfu a South Africa one vanhu ve ri vavanuna va vulavula ya vulavulani n'wina vavanuna vulavulani va tshika ku languta decor ya ku handle ka ku va hi rini vavanuna va kha va vulavula vavanuna ve le ku vulavuleni very ku va i ri n'wanuna i ri hava ntirho swi endla ku i famba ingaku a wu mbalangi nchumu you are a naked man a ni na ndzhuti loko ni ri n'wanuna ni tsandzeka ku provide ve le ku vulavuleni van'wana hi yi solution leyi mfumo a taku na yona ku vona ku vavanuna va le ku tirheni va ta kota ku provide because miti leyi provide-elaku hi vavasati vavanuna va na rito hi yi solution leyi va taku na yona ku vavanuna ve le ku vulavuleni hi swihi swin'wana leswi vavanuna va fanele va vulavulaka swona ku i problem yo sungula yaleyo leyi vavanuna va endlaka ku va commita suicide loko n'wana languta ku loko ri xili vana va tsutsuma va ta ka wena va ku hi lava xinkwa i tsandzeka na ku humesa 20 rand ya ku va xavela xinkwa mara i n'wanuna n'wansati loko se a kwatile ku n'wansati fa a va na ti-emotions a kwata ku muti loyi ku dyiwa mina a balera ra risimu leri a ri yimbelela rin'wana na rin'wana leri a ri yimbelelaku i hlekete ingaku i vula wena hi ku you can't provide se hi kwihi lava vavanuna ve nge a va fanele va vulavula kona hi ku vavanuna ve le ku vulavuleni why va fanele va commita suicide vavanuna why vavanuna va eka ti-problem leti va hlanganaka na tona va nga yi voni solution because the government a yi le ku va tshuneleleni vavanuna vo vulavula hi milomo practically ti-problem leti vavanuna va nga na tona khalanga a ve le ku ti addresseni you can't tell me ku ri vana kahle man vana kahle does not provide solution vana kahle loko ni byela ku ri ya sweswo i nge na probleme psychologically famba ka psychologist loko ni huma ka psychologist ni vuya ni fika ni kuma mali ya ku xa geza mutoni wa mina as a man hi marito man'wana mi vula ku vavanuna vo tala lava va nga le ku hluphekeni ku ya hi leswi mi swi hlamusela swona va bohiwe mavoko hikokwalaho ka ku va nga koti ku tiyimela hi tlhelo ra
ra xiikhonomi. I ntiyiso Khalanga na le mutini n'wanuna lowu a nga hava mali a nga yingiseriwi. Va nga nghena vavasati va ya a n'wi yingisela hina endli swona, and I'm not saying a ni swi generalize ni nge ni ku samke hikuva vavasati va nga nghena va ku hina hi le ku tirheni ku tirha hina la vavanuna va hina a va na ti-problem i tiphesente tintsanana la n'wanuna a tsandzekaka ku provide a hloniphiwaka i tiphesente tintsanana na yena n'wanuna hamba a kha hloniphiwa kha driver timovha ta n'wansati a nga tsaki a kambi layi Khalanga n'wanuna a nga va khome 2000 the mere fact ya ku hi ya xava vuxingu 2000 leya kumbe i ta vuya na tincondo swi endla ku a va na ndzhuti ta yena a ti byela ku hi me n'wanuna ni le ku provideni ni le ku tiseka solution n'wansati wa mhanga vuya na 60,000 ni vuya na 2,000 it will make a difference ni fika ni xava gezi ri ta layita i ra nuna vana va tsutsuma va ta ka mina va ku papa hi lava mazimba ni va nyika 5 rand i pride leyi ni nga na yona ku ni provide tanihi head of the family loko i nga ri i ri n'wanuna i ri hava economic power swi fana na loko u nga ri ku hanyeni because you can't provide. Kambe leswiwani miri swi tlhontlha yini swi tlhontlha leswi ni nge vavasati va tirha hamba va tirhi swa fana va hlupheka kambe tinhlayihlayi ti vula sweswo na tinhlayihlayi to ka ti nga vuli hi mhaka ku vavanuna a va swi koti ku yima henhla ka miri i vavanuna vangani va tekeriwaka makhadi va kha va tirha a va na makhadi vavanuna vavanuna va mabyaleni loko ku ri ku va ya ni le a ku hungaseni va ya xava ti-cold drink va nyikiwe mali yo fika ya xava cold drink ntsena vavanuna ve le ku dyeni ka rikoka ra xilondvo ve le ku rhuketeriweni i va mafanato vavanuna va hundzuke va rhulani vavanuna va nge swi koti ku yima va ba bembele va famba na tiko leri hinkwaro va kha va vula ku hi le ku hluphekeni mara va le ku hluphekeni hence they commit suicide hi va ti byela ku swantswa ni famba ni hambana na swona. And I'm not saying vavasati va le ku hluphekeni vana va ni twi kahle mina ni fene ya ku vavasati va nga hlupheki. I'm saying hinkwenu hi le ku hluphekisaneni the only problem leyi vavanuna va endlaku i ku hetelela va dlayile hi yo endlaku ku mara na vavanuna va le ku tekeriweni ka makhadi a va na wona makhadi vavanuna loko swo humeleko i vavanuna vangani va nga na makhadi tola ku ri ti-25 va hava hi ti-30 va hava vavanuna vo transfereriwa mali va hava makhadi va kha va tirha na metro kambe mi nga si famba a hetiseleni mi vona ngati hi nga jika njhani mintolovelo leyi yi ta fanele ku laveka ku ndeka yini ku yi ta kota ku jikiwa mintolovelo leyi ti kombaka ngati a yi fambisani na leswi nge le ku humeleleni laha handle. Xo sungula Khalanga vavanuna a va nyikiwi the respect leyi va yi deservaku irrespective ya ku va nga va ri ku provideni kumbe va nga ri ku provideni loko vo kuma that respect swi ta va swi ri kahle mara mfumo loko a wu twa mina a wu ta tlhe u meka sure ku ri vavanuna vo tala a va fane va tirha ku fana na khale a va ri ku tirheni va mhana hina a vo tirheriwa hi vapapa a ku nge tshama ku va na ti-problem leswi namuntlha ti nga kona namuntlha vavanuna a va ha ri na marito van'wani va le ku tirheni mara rito va hava a xi twali xi tlathula no loko vulavula vo languta tlhele va ku ya i vulavula ne le khorhweni loko vo twa ku hi vulavuri va vuya va a mi vulavula yini mara n'wina tiko leri hinkwaro va yingisela n'wina ku vula nsati n'wina ni vulavula yini n'wina ku vona ku nyadya kwaloko Khalanga mo swi nyanyisa swi nge vitani a va ngheni vavanuna ni kombela ku siku rin'wana mi nyika nkarhi mi ku vavanuna nghenani swi kala vito swi ta nghena hi ku mani mi ni le ku vulavula swi va ku nghena swi kala vito swi vula ku ha hlupheka swi tele swi kala vito Dimitri 0860002543 nakona ko eAfrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana mi yingiseri loyi nhlekani aye butati papa mina ni jani buti wa mina hi pfukeni n'wina mi njhani ayi pfukeni butati a yi vulavuli ya mahlweni a Afrika butati hello ni mi yingiseri ya butpet ku na xivulavuri lexi xa ku heta ku vulavula butpet na mina a ni kombela ku ri loko na hina a mi hi niketa siku butpet as hi vavanuna ku va hi vulavula ma vona ku fana na loko ma mi niketa vo mhani ka namuntlha swihlungwani leswi butpet ma swi rhwele timhaka tin'wani to leha ngopfu mara a ni nga ti ngopfungopfu ka yaleyo butpet a ni ta kaliya political tolerance
mina Bootpet ko vona ka mina Bootpet mani ku ri loko ri ve ni ti-leadera Bootpet ka ti-party hinkwato a ti vulavula hi one voice ti preacher gospel ya political tolerance na n'wina Bootpet ni mi yingiserile a va fanele va endla hi ku mi vona ngeti sweswi a va le ku endleni ku Bootpet na ni vona ku nga ri na ndlela la Bootpet kahle Bootpet loko ri ve ni ku karhi ku vulavuriwa ka media mavona mi kuma ku ri va hahlulana political leaders swi affecta na lava nga le hansi le Bootpet ni ta mi kombeta hi example yin'wana Bootpet year before last a hi lahla un'wana cousin ya mina Kankuzana ntoka mata ni nga boxi party ya kona la Bootpet a ku ri na vakhegula na vakhalabya ku rhwariwa bokisi Bootpet it's from akerekeni ri ya Masirheni landzeleni Bootpet ku baleseriwe swibamu swo tala ngo Bootpet vakhegula va vaviseka I was there unlotwa se loko ri ve ni vona a va hlamusela ma vona ku ri loko ri ve ni mi endla swilo swo huma ndleleni please hina va party ya so mata ni nga yi nghenisi i va tlhela va stressa na hi ku ri va lava nga kona kwala ka crowd mata ya kona va tlhela va va timbhoni to ri munhu la nga endla this 1 2 3 mata yi loyi one Bootpet ni vona inga ku ri a ku ta va na ku twisisana la tikweni ra hina Bootpet handle ka swona Bootpet ku nge lunghi nchumu a tolerance yona yi kona Bootpet nametweni a yi nge vi kona Bootpet loko a hi kota ku twisana Bootpet ma vona ku ri no ku hleketa ka hina Bootpet swi sasekile ma vona ku va hi nga hleketi ku fana as people a hi nge hleketi ku fana na uniform Bootpet ya le xikolweni kumbexani mata entirhweni mara hi hleketa ku ri no ku va swona Bootpet mata hi vulavula so swi endla ku ri hi va na something to talk about something to say since when mata hi ri vanhu a hi nge hleketi swilo ku fana Bootpet swi endla ku ri vutomi ku va byi hi nandzela hinkwenu mara hi hloniphana mara ku ri lexi Bootpet mata a xi vulaku mina ni xi opposa swi nga create mata hatred ka mina n'wina Bootpet ma ni fanele ku vona ku ri okay loko n'wina mata mi hleketa so mina na n'wina hi nga debate njhani ma vona ku va mina mata ni mi wina n'wina mara ku nga ri ku ri ntani jikisa patwini mata se ni mi rhuketela Bootpet mata hi ku vona ku mina mata mi le ku msuleni no a swi kahle Bootpet nametweni bota wa mina dangi bota wa mina a khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nakona ku eAfrica wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka studio 13 hi le Polokwane na ku bula na n'wina vamani loko mi ringeta ku tirha ma xanisiwa loko mi nga tirhi ma xanisiwa se swona hi swihi kusukela sweswi hi hafu ku bile awara yan'we endzhaku ka loko hi ta va hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini a hi tweni ku mahungu ya awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini antiyo hambi ku ri kumbe va lavavo va nomo kumbe njhani na kambe a hi kandziyeni laha mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi i khensile swinene khalanga Pet Mathebula ka Afrika wa vulavula mwingiseri nhlikani swirhonkulu swa ANC swi le ka nhlengeletano yo hlawuleka ya huvonkulu ya vandla Livia u ri O'Sullivan a lave ku tshwetiwa hi vulavisisi bya le purasini ra Phalaphala kambe a nga nyiki vuxokoxoko ka Jim na Jeke ndzawulo ya dyondzo yi nyiketa vaaki xikolo xintshwa eMpumalanga mahungu xitalo awara ya mbirhi hi nhlikani Afrika wa vulavula mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi loko mi twa hlekana kutani enkulukumba loyi yi tlhontlhini kambe hi nga siya ka yena i mani ku khensile tatana Hlolwane Fanuel Magayisa hi ndlela yo yeleyo hi lava va nga ta mi nyika mahungu ya misava awara ya mbirhi sweswi ni tirhi na ku bula na n'we vaxisati ne a hi buleni vaxisati loko mi nga tirhi ma xanisiwa hi timhaka ta swa masangu mi xanisiwa hi timhaka ta ku xanisiwa hi timhaka ta swa mali miehleketweni ma biwa van'wana mi hetelela mi dava loko mi tirha lowu mi tirhaka kona ku ma xanisiwa loko kumbe a ku fanele mi kuma swin'wana leswi mi swi kumaka hi vuswikoti bya n'we a swi heleli ka vuswikoti bya n'wini mi fanele mi sungula mi khovoleriwa mi byeriwa leswi na leswi
van'wani futhi va tlhe va ri vavasati va nga chavi ku vula ku ma n'wi vona luya n'wansati luya wa ka swimanimani ku ze a ya fika laya i mhaka ya ku va kha va hemba va ku ha luya luya ni nga swi koti swo fana na swa luya ku za fika laya i mhaka va kha va hemba a lo ti tirhela mhani wa vanhu sa hi buleni mintlhontlho yaleyo va mani ni lava ku twa n'wina ntsena minkarhi ya ku tala loko ni teka xiboho xa ku ni lava ku vulavula na n'wina va mani muhumelerisi wa mina i ri swi ta tirha na swa tirha hayi swi nge tirhi va mani va tsanana no yingisela a va foni se ni pfuneni ku loko ni mi nyika nkarhi wu kumeka nkarhi lowu hi ku muhumelerisi wa mi wa vula ka n'we ya mi foni n'we a hi mi tweneni ni ta n'wi rhamba kulukumba luya hi ta vulavula na yena hi ku nghena un'wana nge mina ni nga kanetani na vona bava hi ku swivangelo swin'wana leswi nga endla leswaku vanhu va hetelela va va na vusweti khale eka ku ri mhaka leya ku vavasati a va nga vi nikiwi matimba hi tlhelo ra timhaka ta ikhonomi hikuva vavanuna a va ta tirhisa mali ya vona kun'wana va rivala vavasati va vona na vana ngopfungopfu loko va endla leswi swa ku hlekisana n'wansati a nga rivali vana va yena hambi swi ri tani bibele yi ri wanuna i ta tirha vutomi bya yena hinkwabyo a tirhela nsati wa yena na vana na ku n'wansati yena u ta tikiseriwa ntsena hi loko a veleka kumbe a tswala so ku va vanhu va xanisiwa hi timhaka ta swa ikhonomi swi vange hi mhaka ku va vanhu swi hambana kusuka ka munhu hi munhu swi nga ri na mhaka na timhaka ta rimbewu ma vo mhaka ko sa hi mi tweneni kambe xin'wana lexi ni lavaka ku xi kombela ka n'we va xinuna ku hambana na ku husa foni mi kule ngopfu ku mi nga va hi ka hi lwa na tifoni laha mi kha mi ku halo mi kha mi swi tiva ku na n'we vinyi ma swi tiva ku min'wana na n'we vinyi ma swi tiva ku min'wana loko mi twa so na ha ri ku vulavuleni ku tani va mhani va le ku tsandzekeni ku nghena hi ku van'wana va le ku huseni tifoni leti hi amukelaka to ti tshukile hi mhaka ya ku na vanhu va husaka tifoni mi nga handli sweswo mi nga swi tekaka hi mimboni kambe a swi ngo to helela kwalano ma hi va mhaka kona a hi mi tweneni mingisera mina sa hi mi tweneni va mhani 0860002543 nongonoko i afrika va vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM hi la ku vulavula na n'wina va mhani sweswi ni ri ka n'wina va mhani ni ri vulavisisi byi komba ku loko mi tirha mi hetelela mi va na mintlhontlho ya kona ku va ku ri leyi ku va ku ri yaleyi ya ku xo sungula ma xanisiwa hi timhaka ta swa masangu loko mi nga tirhi mi xanisiwa hi timhaka ta swa masangu mi xanisiwa miehleketweni mi xanisiwa hi tlhelo ra timhaka kama n'wana ma biwa kama n'wana yini ma vo mhaka ko kambe swin'wana leswi mi xanisana hi ku vona hi yo mhaka ni ku mi xanisaka miehleketweni ka van'wana mi xanisaka hi ku vona vana van'wana va kha va hlupheka hi mhaka ku ba vana lava i hunduke nyoka xo sungula xa vumbirhi mi kuma ntirho loko mi ri ku entirhweni ni rhandiwe ma hi vo mhaka ko swi swa muxaka wolowo ku hetelela ku va mintlhontlho ma hi vo mhaka se la ku ta twa ku n'we mi angula mukwini ka mhaka yeleyo hi leswi ni lava ku ta twa swona nomboro hi leyi 0860 00 2543 0860 00 2543 Munghana Lonene FM Makombandlela endla leswaku bindzu ra wena ri tiveka eka vayingiseri va xitichi xa Munghana Lonene FM xiyenge xa vunavetisi xa SABC xi fikelela nhlayo le henhla ya vayingiseri masiku hinkwawo xikan'we na switichi swa thelevixini swa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kun'we na swiyenge swa mabulu rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za tihlanganisi na hina hi ta ku endlela tihakelo to khomeka no fikelela xikhwama xa wena bindzu ra wena ra swi lava ku navetisa eka xiyenge lexi fikelelaka vanhu vo tala rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za Munghana Lonene FM magombandlela a hi tekeni mingiselo ro enhlakani
Njengani khalanga minjani? Epfokeni minjani ka mani? Ngipfokile bhuti wa mina. I can't. Isesi tinyiko ubisi ndifuna ndiri la hluvukani. Inkomo sesi. Bhuti intiyiso hina vaxisati andisitixa loko va ku vaxisati hela yini kahle kahle. Loko swi ta ka timhaka ta ka u nga tirhi khale hi ku leti leswaku va mhakha hina vakokwani wa hina a va nga tirhi vhele a ku tirha va bava. Sweswi ingaku i bombo ku loko u ka u nga tirhi u ri munhu wa xisati leswaku u ta hluphiwa u fanele u endlana leswi a wu fanele u nga swi endli hikuva a ni ri a wu tirhi u fela ku vana va ta dya u fela leswaku u ta dya u fela leswaku u ta hlamba na u saseka. A wu nge humesiwi nkarhi wun'wanyana va ka a hi fambi we mhakhi a hi fambi we medemu yala hi mhaka ku a ni ri a wu tirhi loko mi fika le bili yi fika a wu gadati. Nkama wun'wana va swi kota ku n'wana wa munghana wa me tshama ndzi byela a ku loko a complain ka nuna waye a wu va voni vavasati van'wana loko va khoma tibeke nampundzu va tsutsumela train van'wana va tsutsumela tibazi mara i n'wi teke a karhi a n'wi tiva swa ku a nga tirhi. Se loko swi ta ka timhaka ta ku hlupheka ngopfu la hina vaxisati ku la ta vula ntiyiso a hi lexi nga dyoha xo i xikulu hi ku na ko kwahala loko u tirha na ko swa endleka loko u ya kuma xo xigevenga xexa ku i xo titumbeta i xo gqoka a voya bya nyimpfu. Loko n'hweti yi hela u hola wo tirha we loko n'hweti ya hela yi nghena la efonini ya u ta vona message mara khadi a ri na wena a wu na access ya mali ya wena. Se hi vaxisati ku ta vula ntiyiso hinkwaswo hina hi le ku xanisekeni matiko nakona loko sweswo ndo suka loko ndi ya lava ntirho hambi ndo va na ma-qualification loko ndo suka ndo kuma bootpad a ri ya wa xisati wa xinuna loyi a faneleka ndzi pfuna phela eka ni byela swin'wana swa ku ndzi fanele me ni rhanga ndzi badala. Hayi kona u nga nyiki xikombiso hi mina loko mo kuma n'wina bootpad mi ri wexe hi vula bootpad loyi a van'wanyana va hala ka gumede. Before a ku nyika ntirho lowu we u fanele u rhanga u badala ntirho lowu ene a wu badali hi ndlela ya kahle phela ku va u endla xilo bootpad u nga xi tsakeli a swi nandziki i trauma swi ku vava vutomi byi nga nghena kheleni swa ha ku vava ku leswi endli swi endle ni ngo swi lava ni ka mhani uvisi a ni ri ku va mi nga swi tsakeli a ti mi mhani uvisi kumbe mi nga uvisi kambe n'wavisi swa ndleka ku mi kuma ku a mi swi tsakeli kambe a zama ku swi ndla ku mi swi tsakela lexi nga ta endla se ndi swi endla swilo leswi se ndi hleketa swivanani swa mehe kambe loko ndo xi kuma xintirhwana lexiwa swivana swa me ni ta kota ku swi xavela uniform loko swi ma swi ku vuya swi kuma ma-treat na me na ku hala kaya a bullying leyi ndi yi kumaka swa ku phela a wu tirhi loko u lava tinguva ta nyona u lava ku gqoka tinguva ta nyona u ya kwini hikuva u tirhi we u ya kwini hi ku u tshama la kaya gqoka mafasikoti u fanele u tshama u swi fila u swi tiva swa ku a wu tirhi na ko nkarhi wun'wana loko se u tirha bava loyi na jelasi loko u hlamba u saseka ntirho wa mintirhweni u fanele u hlamba u tikomba swa ku wa saseka u fakafaka na ma-lipstick wa swi dyondza ku hala mintirhweni u wrong loko wo huma u sasekile na swo u wrong vutet na vanhu hala u yaka kona hina vaxisati mpela ku la ta vula ntiyiso hi le ku tikeriweni na mi twisisi hi le ku tikeriweni mtiko wa mina inkomo sesi wa mina khelsesi loko va kha va vulavula a no twa mec sasekani manzini ya mec mi kwina khale ngoni ka swi twa rito rero 0860002543 a amukele n'wana mi yingiserile hlekani nhlekani minjhani ni pfokeli sesi minjhani n'wana okay ku na xin'wana xi ta ni kavanyeta la loko mi nga vileli ni khomeleli minete nyana ni xi hundzisa inkomo sesi wa mina 0860002543 nongonoko i afrika wa vulavula hi fika emakumu ya vhiki ra mampara ra yin'wana na yin'wana ya nkoka thando hi loyi a taka na kungu ra vutlhari ematsangweni yo hakela nxavo hinkwawo wa xinkwa hi FNB u hakela 99 cents eka Pick n Pay na Boxer naswona FNB yi hakela mali leyi nga sala loko u tikoka xilogweni hi yona ndlela leyi ku oloviselaka bajete swipe khadi ra wena la FNB Easy Aspire na Prime Life leri fikelelaka swilaveko leswaku u ta kuma xinkwa xa wena hi 99 cents eka Pick n Pay na Boxer vhiki rin'wana na rin'wana cincela eka FNB namuntlha FNB ku pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo swinawana swa kuma mbuyelo na mimpimo ya kona loko xitoko xa ha kumeka FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini birthday ya hina hi le ka xiyimo xa yona hi ri yoxe
na ti-major birthday deals to fana na ti-2 liter tea kumbe tihi timbirhi ta ti-cold drink ta sparleta kumbe twist hi 30 rand na 2 liter ya excella sunflower oil hi 69.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya le Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 6 September 2026 ntsena eka Shoprite. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni hlekani. No ndele se sinkomo nikesiri kuba minikhomele tani. N'wina mi ri yini? Ya mina ni ri hina vavasati hayi ku xaniseka ka hina ku tele ngopfu ende ku ta hi tindlela to hambanahambana. Ene xin'wana lexi nga kona ni xi langutisaka i ku ri hina vavasati hi hela hi va ka xiyimo xo karhi xo hluphekisiwa hi mhaka ya ku ri a ni swi ta swi vula ku ri i ncini hi Xitsonga mara societal norm ku na leswiya swa ku un'wana na un'wanyana i believer ku ri tanihi n'wansati i fane i tiyisela u fane u tshama evukatini u kondzelela vukati byi kandziwa hi mbilu loko swi fika ka hina vaxisati. So ko fana na mina ni vuye ni ya xikolweni nkarhi wun'wanyana ivi ni pasa ni nga kumi ntirho ni tshama na n'wanuna nkarhinyana wo leha a vuya hi matakuxa loko i nga swekangi wa complaina ku ri a wu swekangi i sweka a vuya a fika a nga dyi a ku ri i dye braai miti kwahala a humaka kona. So swakudya leswiya swi fanele swi lahliwa hi xa munduku ku tlangisiwa swakudya hi mhaka ku ri na mina a ni nga fanele ni swi dya. Nkarhi walowo loko ku ri veni u nga sweki hi xa munduku ku ri na swakudya leswiya swa tolo munhu u fika a complaina ku ri a ni swi dyi mina i vuswa bya miladza swo fanele swi cukumetiwa leswiwa swi ya le handle. Mi kuma ku ri i tshamini loko i ringeta ku vulavula na vatswari i ringeta ku vulavula na maxaka va ku hayi n'wi tisela i ta cinca swi ku yini ku fika nkarhi laha mina ni tirhaka kona i ta ni ya tirha nihi hola muholo wo hindza yena. Se nkarhi lowu mina ni nga tirhi a tsandzeka na ku hambi ku ri siku ra mina ro velekiwa a ni yisa tindhawini a ku nkata mina a hi ya loko se ku fika nkarhi lowu mi ni tirhaka ni n'wi humesa ni n'wi yisa hala yini u sungula ku fila pressure ya ku se mina nga ku na tshikeleriwa wena i teka ti-decision hi mhaka se i hola muholo wo hindza mina ende a ku nga ri na nchumu lexi ni va ku ni kha ni xi endla xo tshikelela munhu luya ni twisisa ku ri hi ku n'wanuna wa mina i ni hlayisini nkarhi walowa na mina ni nga tirhi na mina ni hlayisa. Ku hela ku fika laha mi kuma ku munhu i teka na movha wa wena a ya a swigangwini hi wona wo hela i vona loko n'wina mi nga swi tirha a nga hi fambi hi wo a ri na ha movha i va a ri ha movha a ri hava movha ya swigangwini hi wona ivi loko se wena i fanele i vulavula back munhu u sungula ku va violent u sungula ku vula ku ri wena wa vulavula hi mhaka se wa tirha indla xin'wanyana reason i timhaka ta se wa tirha se mina a nkarhi lowa mina a nga tirhi a ni endla 1 2 3 ni nga vuli nchumu sweswi hi mhaka swi endliwa hi wena sweswi va problem mi kuma. So I think most of the time i timhaka ta ku hina hi ndhavuko wa hina hi kurisiwe hi ndlela liya ya ku ri hi byeriwa ku ri n'wanuna i fanele a va nhloko ya muti n'wanuna hi yena a fanele ku a va provider n'wanuna i fanele a endla leswi na leswi so swi hela swi fika laha ka ku ri vavanuna na vona va hela va fika va nga ku ri va tshikeleleka loko va vone nga ku ri n'wansati u better ku tlula vona va rivala vona ku ri loko xiyimo a xi lo cinceka a va hi tshikelela mara hina hi mhaka hi vavasati hi kota ku va minkarhi yo tala hi ku hi kurisiwe hi dyondzisiwa ku ri hi fanele hi tiyisela hi kota ku tiyisela na le ka swiyimo swa leswo swa ku munhu a kha vuya nampundzu
a ta movha wa wena a ya swi vuyi i ti tshamisa sweswi i tiva ku ri katini mara vavanuna va tsandzeka ku twisisa tlhelo rero na mitwa wena wo hlamula wena u fika la swi ndzaku nga ku na violence ku nga ri na violence loko ni nga swi tivi ku naswo loko ku ri ku na swigangu i swigangu swa njhani swo nghena movheni ya n'wansati wun'wana ayi a ni tivi kambe ni mi twilisesi wa mina kesi tlhelo rero ni swona inkomo sesi ni vula ku a minyumi ku va xigangu a movheni ya munhu hi ku movha ya n'wansati ya tikomba ku leyiwani ya n'wansati kumbe n'we sesa mi nga yi kombisangi ku yi tikomba ku n'wansati mi vekela swi swa pinki kwala ndzeni yi tikomba i nhlekani hayi minjhani brapet sesi wa mina hi pfukile minjhani we pfukile a khensa sesi mi vulavula na Winnie Baloyi ka Thomo inkomo sesi Winnie mina ni ze ni hlangana na yona mintlhontlho leya ntirho lowu ene swi ni vava swinene ni nga va ni tshike mitirho yo ringana 4 hi xiyimo lexi mi xi vulavulaka loko ni tsundzuka hi 2014 a ni tirha a Africa ku va na site manager loyi a ni sala ndhaku hi sweswi mi swi vulaka ivi a ya gina a ta sayitini na vusiku ende nkarhi walowo swi lave ku ndzi sa mistake mhaka ku hi mina ni nga khoma xibamu a fika ala ku sungula ku endla swa harassment mantswisesi se ni tikume ni koke xibamu like ivi a khisa mahansi a ku na kombela a swi heleli kwala ivi ni vitana lava ni tirhaka na vona ni ku na xiyimo xa so laniwa ivi a kombela ku rivaleliwa a ku swilo leswi a swi heleli kwala swi nga ha hundzeli mahlweni mara a hi ku sungula ntirhweni i ta ntirhweni ende lexi ni vavaku a swi ngo sungula ne le checkers ni tirhini a ku ri na supervising n'wana va ku Michael ni nge chana ku n'wi vula hi vito a ni landza lendeni le a warehouse hi ku tiva ku yini a ku na tikhamera a ku nga ri na tikhamera warehouse ya checkers leyi nga la Capton Park a fika a sungula ku kasi why N'wabaloyi i nga ni lavi ivi ni n'wi byela ni ku mina a ntirhweni a ni ti hi timhaka ta ku ni tisa swa vukungundwani ni tele ku tirha and then te hi ti-qualification ta mina na switifiketi swa mina a ni maketi ntirho hikuva mina n'winyi ni ti xavisa swa humelela brapete swi tele ngopfu hi le ku swi voneni ku va ku a ni van'wani vavasati va hava vutihlamuleri so mina ka sweswo ni vheta ni huma ka ntirho wolowo ni timaketela wun'wana lowu ni nga ta nghena hi ti-qualification ta mina na experience leyi ni nga na yona kambe xivutiso hi ku mi fela yini tanihi vaxisati i nawu naswona ku swi fanele swi ndlisa sweswo kumbe vavanuna van'wana vo va na vuyada vavanuna van'wana vo va na vuyada va kuma ku na vona vavasati lava va na vuyada loko ku nga ri na vuyada i nge swi pfumeleli dasa ni mi byela ni ku mina ni tshike mitirho yo ringana 4 hi mhaka xiyimo xexo ni ze ni tirha ne le stallion la se a ni postiwa a sorejini ku gada soreji hikuva ni nga lavi leswi a va swi lava That's we look dealing with something that's a color. They have to get famba this we need to. So brother. Hi God. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. Inge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Cylinder Specials build it here we in Sangwingwana. Build it boys under 13 soccer tournament. Impikizano wesikolo swa le Mkhuhlu. Mgqibelo wa 29 August. Erivaleni ra mitlangu ekusuhi na Mkhuhlu Post Office. Tanani xitalo. Build it na Cylinder Specials va ri mi nga kayeli. Hi tlhelo. Swipecial swa maheli ya n'hweti i pam eka marhavi hinkwawo ya Cylinder Build it. Tanani mi ta dlemulela swo aka eMkhuhlu, Mahushu, Hazyview, Thula Mahanshi na Graskop Build it. Cylinder Specials. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni Nhlekani. Hello n'wana mi yingisela Nhlekani. Aye buthet. Aye man.
mi pfukile na ayipfukeli sesingobona pfukile man akhensa swinene mani loko mi khomela i khale mi khomini 10 minutes hinkwayo kambe i khensile swinene sesi wa mina mi rini wena hayi na mina la ku ta nghenisa ritonyana ka timhaka teti leti ta ku khola ka vavanuna vavanuna hi ntumbuluko wa vo karhata ene va khola ene a va kholeli munhu hi ku munhu loyi wa tirha kumbe a nga tirhi a va ku karhati hi ku wa tirha kumbe a wu tirhi vo va na swilo sweswo mara swilo loko wo swi langutisa kahle nkarhi wun'wana u kuma ku ri vo ringeta vo teka chance loko wo fika u ri n'wansati u vhela loko a ha swi sungula kan'we u swi nga a vona u miyela u vhela a ya mahlweni hi swona so no la ku ta kombisa ku ri tanihi vavasati vamanana a hi yimeni hi tiyimela whether wa tirha kumbe a wu tirhi leswi swi nga wrong n'wi byele munhu ku ri swi wrong leswi a hi swona hambi u hola mali ya ku hundza n'wi byele ku ri leswi a hi swona a ni nga swi yimeli a ni telanga swona if hi loko a ku tekile a la ku sungula ku ku xanisa hi mhaka ku ri ye u hola mali ya ku hundza kumbe wa a wu tirhi because u ku lave u kha u nga tirhi leswo swa ti-abuse vavanuna nkarhi n'wana wo ringeta loko u ku ba hi mpamu kan'we wo vona u miyerile wo vhela a ya mahlweni me tshame me le kaya ni va tesi kun'wana va la ku ta ringeta swesweleswo no vheni yimanyana ku tirha mavoko kumbe ku tirha ku vulavula na ku va ready phela hi ta swi tiva ku ri kwala mutini se ku ta nghena ambulance kumbe hi xi tela wun'we ani hinkwerhu ka hi na matimba hinkwerhu hi na mavoko phela se a hi twanani ku ri hi hanyisa leswi swi vhele swi ku swi nga ha vi kona leswaku munhu u tshamisana na yena vo ta swin'wana va xave grocery va fika va veka laya ko hi leswi wa paka no ku paka ma va lava nga chuzana vo kwale ti-supermarket a va ti va ta paka a ni la ku karhati va la ku deleriwa mina kasi a va xavi va ri voxe swi vula ku va chuze na un'wana a va xavangi va ri voxe hambileswi na mina ni nga yimeki na swona swa ku n'wana na xava ku ve hi famba swin'we hi xava namuntlha vo vuya va xave va ri voxe a swi endleki swo sweleswo hi faneke hi yaxa a ni ri hi me n'wansati wa kona se vavasati a va tiyimele mina ni lo loko ni swi vonisa sweswo swa ku ri munhu u lava ku ta sungula ku ni delela a ta ni swi paki loko u heta ku swi paka mi yima xitofini hi baba ni sweka phela me a ni la ku ta karhatiwa because a ni na mali ku va ni nga ri na mali a swi vuli ku ri ni fanekele ni va hlonga so ni tshike kambe xiyimo lexi hi ngele ka xona namuntlha hi ri swa ndleka a swi tiva ku swa ndleka sweswoleswo kambe xivutiso ku hi huma njhani swi vulaka sweswo n'wi vulaka swona swa tihlo hi tihlo swa tirha swa tihlo hi tihlo a swo vanga maridzolonga man'wani ku ya mahlweni a ni ri loko se u n'wi vona ku ri loyi loko u n'wi hlamusela u nga ka a nga swi twisisi kahle kahle swi tiva swi vula ku ri a ni ri ku na leswiya swa le swa xikwembu na swona swa ku swilo munhu u nyikiwa hi xikwembu loko munhu loko u n'wi vona n'wanuna a sungula ku endla swo huma fana hi n'wansati wo n'wi sungula ku endla swa ku huma ndleleni ivi u n'wi kombisa u n'wi vona a chuha hi ye wa ku nyikiwa hi xikwembu mara ku na lava ya va ku ri vhele wo ta a hundza ene u nge n'wi koti yalowo hi butphete hambi wo ringeta ku swi ba hi makatla swi nge tiyi hambi wo la ku tiyisela u nge n'wi koti munhu loyi u le ndleleni va n'wi vita laha fanekele a ya fika kona u nge n'wi koti se swi vula ku ri hi ri vavasati mina swi tiva ku vavasati vo tala hi disparate a hi ni tirhi a hi na yini mara hi nga pfumeli disparation yi hi endla ti-slaves hi nga pfumeli because na loko u nga tirhi a ku tekile u ku lave u kha u nga tirhi nawu kona loko u swi vona ku ri se nga ku swi ngopfu famba nawini phela n'wanuna nako kwale nawini wo yela sweswo swa ku ri mi ta kota ku hambana kahle hikuva a ni nkarhi n'wana wa ku vona ku we wa tirheka mara a nga swi la ku hambana wa karhi a ku xanisa hi ku wa tirheka se yana nawini loko va ri va ka vona va nge ku pfuni hi nchumu family a yi swi koti me ni swi vonile hambe witness ti-family tin'wana ta tsandzeka va koho vantsongo lava swi kotaka mara many families va tsandzeka ku solve ti-dispute ta ku fana na letiwa because u kuma ku ri na vo hambi vo twa nga ku hambi vo benefita yini loko a karhi a ku xanisa kumbe vo va benefita swin'wana or whatever so that is why va nge swi koti so nawu kona to protect everybody loko n'wansati a xanisiwa a ye nawini u ya n'wi protecta loko a tirha the little that you earn va na pride ya swona
ku ri leswi I swa mehe leswi leswi swa mehe I khoma a hi khomeni hi tiya hi khoma emukwana la u xekaka kona hi ri va manana hi tiyimela hambi ku ri ku ya famba u kombela ku hlantswa wacheni emutini loko ku ri ku ntirho a wu ku famba ya hlantswa wacheni so that at the end of the day u ta va u khome 500 rand ya wehe ivi u sungula kwala u yima henhla ka 500 rand ya wehe u vona munhu n'wi langutisa a vona u nga xaveleli nchumu ehenhla ka 500 u va na your pride u kota ku ti endla leswi ntsongo leswi ku ringana leswi endlaka ku ri hi pfume hi xanisiwa hi twa hi tshama hi ri stress I ku lava ku navela swilo swa munhu u n'wi sala ndzhaku u expecta high don't expect much from a person expect to be loved hamba ri wa wena hamba ri wa wena hi butete ina ala swesweleswo mina ala mina ala no tshama ni komisiwa ku ri me a swi nge cinci ka mina na a ni ku ni hatisela lavawani kume se va fambile a ni ku ni hatisela vona ku va ta kota ku hetisela rito ra vona hi ndlela yaleyo kambe mistreet vavasati va ri yini lava nga kota ku nghena hi ndlela yaleyo ni hetisela hi laha mi va twile ku lava nga kota ku nghena vavasati mi va twile ku vete yini vo yima ni hetisela hi vona a hi hetiseleni n'wina mani pfukeni misali leyi minete mi ri yini n'we Buthete hina vavasati lexi mina a ni ta va tsundzuxa xona a ni ku a hi humeni ka timhaka ta vavanuna hi ti tirhela hikuva vavanuna va hi xanisa mina wo fana na mina a hi swona sweswaku vavanuna va mi xanisa mo a hi humeni ka van'wani vavanuna va hi phela se mi katsa na hina kwala ku ve na ha hlayisa vavanuna va hi xanisa Buthete a ni nge voni ku mani kumbe mani mina wo fana na mina ni xaniseke ngopfu kahle Buthete mara ni tele ku ni humeka swona ni ti lavela xintirhwani sweswi ni kahle ngopfu ku na tirha ni ti langutele mali ya mina ku loko I lava mali I byeriwa ku famba entirhweni se ma swi vona ku swa antswa ku munhu a ti tirhela a langutisa xintirhwani xa yena se swa mina mi va na siku lerinene ku dya ku engeta hi swona Buthete enkomo va ri minduku ku ta va kha ku titimela nyana ku tlula leswi ku hisisaka swona namuntlha se mi vana mi languta ku timhaka ta maxelo tindla yini hala ka a xifundeni xa Limpopo na Mpumalanga swi ta tsutsuxa nyana na swimpfulani na va mhaka ko se ka tindhawu toleto vana na vukheta na vuxiyaxiya nongonoko lowu humelerisiwe encindani Eric Mawasa mina ni khalanga Pat Mathebula nongonoko lowu fanaka hi hukuma munduku kusuka le a Studio 1 le Masingita Mall again vana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM dzuma na mina nongonoko lowu landzelaka andaka loko mahungu ya hlayiwile hi tatana Hlulani Fanuel Magayisa Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams katsa na le Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimeli hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa khalanga Pat Mathebula inkomo swinene ka Afrika wa vulavula ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya 2 enhlikani muyingiseri swirho swa le henhla swa vandla ra ANC swi